gutwarana na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete ya Inooro Ruciini. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkwaria maũndũ megiĩ ũhoro wa ũteti na nĩ tũkũrora ũhoro wa andũ ethĩ na makiria andũ ethĩ kũringana na ũrĩa makoretwo makiona maũndũ. Mũthenya wa ira tukĩmũra mũrangathĩti nĩtũraigirwo atĩ andũ ethĩ mena kura milioni 8 makĩringithanio na andũ arĩa makinyĩtie mĩaka 30 gũthiĩ na igũrũ arĩa mena gĩcunjĩ kana me milioni 13. Koguo nona andũ arĩa maraikia kura ni milioni 22 no andũ ethĩ ni milioni 8 no andũ arĩa agima kuma mĩaka 35 gũthiĩ na igũrũ ni andũ milioni 13. Hihi andũ ethĩ ni mekũhũthĩrwo kana ni megũkorwo makĩdecide gĩthurano gĩkĩ kĩroka? Kĩrĩ kĩrĩa tũkorwo tukĩũria. Ũndũ ũngĩ tũkorwo tukĩũria ni atĩ andũ ethĩ metikagĩra kũhũthĩrwo nĩkĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ngũĩ cia kana kũhũthĩrwo hĩndĩ ya ngũĩ na hĩndĩ ya mĩcemanio ya kĩũteti. Nĩkĩ mangĩheo? Nĩ kũheo itĩ kana nĩ gwĩkĩrwo maũndũ mao ma andũ ethĩ? Macio nĩ mũtũra tukĩaria mũthenya wa ũmũthĩ na ndĩna mũgeni kuma kaunti-inĩ ya Kiambu na kuma kaunti-inĩ ya Nyeri. O harĩa hothe ũrĩ karibu sana na baito SMS ni 22 na ngwambĩrĩria na mũndũ ũrĩa kũrĩa mwena wa motho ũgwĩtwo Josephat. Josephat, ũhoro waku rũcinĩ rũrũ? Akwa nĩ mwega mũno. Yes. No heho na thayũ mũingĩ. Yes. Na nyambe ngĩgeithie mwĩrori wothe ũratwĩrorera. Yes. Na andũ a itũũra rĩakwa rĩa Kĩhara Ward, Kiambu County, Kenya yothe na arĩa othe me mtandao-inĩ na ngeithie team Kamanya, ndĩmere karibu sana gũkũ Inooro Ruciini. Andũ makwĩ team Kamanya? Andũ manjũĩ team Kamanya. Na njũrie tĩrĩ Kamanya nĩ ũrarũgama? Nĩ ndũgamĩte MCA na kĩama kĩa UDA gũkũ gwitũ Kĩhara Ward. Kĩhara Ward Kiamba, Kiambu County. Correct. Yes. Na ira ndiatũmirwo nĩ mũndũ gwĩtwo Thomas wa Petans atĩ gabarabara gaku maharia gaciĩ power nginya Kĩhara ũthiĩte guo nginya Wangigĩ nĩ karathondekirwo? Nĩ karambirie gũthondekwo as of kuma iyo no ihoya ritũ tondũ nĩ twarĩ haha mwaka ũcio hingi ya by election tũkĩreherwo maragita marĩa twetaga ma Kĩmunya na Jubilee yagwa iragita ikĩinũka. Rĩu tũrahoya ihinda rĩrĩ bara ĩyo ĩrathondekwo ũma na ti ũhoro wa ũteti, nĩ tũthondekerwo tondũ tũrĩhaga igoti andũ aitũ mahote gũkũria itũũra na biacara. Asante. Ũrĩa ũngĩ twĩnake nĩ wa kuma kũrĩa Nyeri County kũhana atĩa rũcinĩ? Nĩ kwega mũno. Ann Wanjũhĩ. 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 Wanjũhĩ nĩ ũgekĩra wa. Nĩ Njũhĩ ũgekĩra wa. Wanjũhĩ. Wanjũhĩ kwanyu nĩkũ? Na ndatigĩrĩire ũkĩrũgama na tigiti wa kĩama kĩa Jubilee nĩ ũkũnjĩra hihi gwathire atĩa kana kũhana atĩa? Njĩtagwo Ann Wanjũhĩ Njoroge. Yes. Kuma kũrĩa Nyeri County. Nĩ niĩ incoming maitũ wa county. Na njiarĩirwo na ngarĩrwo itũũra rĩa Kabaru kũrĩa Kieni. Kĩhumo nakĩo kĩa baba nĩ kũrĩa Mũrugũrũ. Ikoragwo ĩrĩ thĩinĩ wa Nyeri town. Nakĩo kĩhumo kĩa maitũ kũndũ gwĩtagwo Gĩkondi Mũkũrũ-inĩ itũũra rĩtagwo Kaharo. Rĩrĩa ndokĩte gũkũ ndarĩ kĩama-inĩ kĩa Jubilee ngĩcoka ngĩonio kanyoni wa ng'ethe kahana atĩa kau? Tiga gũthekwo nako kau no njĩtĩkĩrie nyambe njokerie andũ a Nyeri ngatho. Correct. Tondũ rĩrĩa gĩko kĩu gĩekĩkire andũ a Nyeri marũgamire nani. Njoroge ngũkwĩra ũmũthĩ ũyũ kwĩ mũtumia ũkĩraga kĩroko 6 akahũrĩra thimũ akahoera ndimũĩ tutiwaine ona hĩndĩ ĩyo nĩgetha thiĩ ngerere maũndũ mau mothe ndagereire na hinya na ndũgame na andũ itũ rĩa kũrũgama ndĩ mũndũ kĩũmbe nĩ andũ a Nyeri marũgamire nani na mahoya kũhũrĩra thimũ cia kũnyũmĩrĩria nginya ũmũthĩ ũyũ andũ a Nyeri no marũgamite nani na ndĩramacokeria ngatho. Koguo na njĩra ngũhĩra rũgama independent? Ndũgamite ndĩ independent na rũri rwakwa nĩ mũtĩ na kĩruru kana mwĩgitio. Njugaga hĩndĩ ĩyo andũ a Nyeri nĩ manyitĩrĩire nĩo marĩ mwĩgitio wakwa. Ona rĩu ndĩrahoya mahoya mao na kura cia mweri 9 wa kanana. Okay, nĩ tũgũka hau. Ta njĩra atĩrĩ mũraigana marenda gĩtĩ kĩa uma kũrĩa Nyeri? Andũ kenda. 9. Andũ kenda. Okay. Haya, mũndũ gwĩtwo Kamanya. Kũrĩa kũndũ gwĩtwo Kĩhara Ward mũrarũgama andũ igana gĩtura gĩa KMCA? Tũrĩ andũ 7. Andũ 7. Hena mũirĩtu hena mũtumia? Kwa ihinda rĩrĩ hatirĩ na mũirĩtu. Aya nĩ wega. Othe nĩ arũme. Thank you. Harũ reke tũke ũhoro wa andũ ethĩ. Andũ ethĩ kũratuĩkire mwĩna kura milioni 8. Kura milioni 8 tene gũtũngĩra gĩthurano gĩkĩ meharĩria magĩthurano gĩkĩ kuma Januari gwatuĩkaga atĩrĩrĩ andũ ethĩ nĩo makadecide gĩthurano. Rĩu kũronekire ningĩ andũ arĩa akũrũ a mĩaka 35 gũthiĩ na igũrũ nĩ andũ mena 60% na kũhotana gĩthurano gĩa president ĩrendwo 50+1. Yes. Koguo gĩthurano andũ arĩa akũrũ na hatarĩ mũndũ mwĩthĩ nĩ ũkũingĩra. Ngĩwoni waku kũringana nĩ kĩndũ mahana atĩa na ground ĩrauga atĩa? Well, ũndũ ũrĩa wĩna bata nĩ kwamba gwĩtĩkĩra atĩ ona acio milioni 8 thĩinĩ wa 21 nĩ 30%. Ti kana mbogiuga nĩ kanini. Na waya tũrauga makĩrĩtie mĩaka 35 gũthiĩ na igũrũ. Ũngĩongerera tu mĩaka 8 ũrengere mĩaka 45 hau ũguo gũcoka na thĩ ũgũkora hakuhĩ kura
15,000 milioni 15 milioni 15 nicio ciina andu acio koguo tatakiriti miaka 45 okay riu ri andu anini haha ni meuko makiamua githurano giki na njira nene no na tutanakinya hau ri mekwamua ni ningienda kwamba kumera mamenye nio me githurano-ini ona ngithikiria manifesto na ciama ciothe maragio horo wa andu anini youth uhoro wa wira tondu ni waingi anio makuite maundu ma mothe koguo ni ni njui na ni tuguthi na mbere na ndereti ino andu anini mundu wothe munini hari ari amenye na indo igiri ararehe githurano-ini giki kura na thayu tondu future itu niyo irebe-ini aya turauga nini na aria maracagurwo aria angi ni magithiangite kimiaka no ithu twigwo andu anini ithu ni turahota kumenya mathina maria mundu munini enamo koguo hena bata tukona ndereti teno na andu anini mamenye reke nyingirie Wanjuhi ta njira atiriri mundu e mwithi taguo wi mwithiri ciaca cia mundu mwithi irokate gwakinya nginya ni party nominations so ndagwa njira no nirio kanyoni wa ngethe yes gwenda kwamba gucokia hau njuge ati andu ethi no to decide githurano giki uria gikumirira na tugu decide tondu aciari aitu nio makiritie miaka 35 etiguo na nio marona ruo rwitu twagite mawira riria twi micini riria turathi dawa-ini cia kurebia riria tweruta muoyo ta nyiri mweri iyo iri hitukite gukoretwo na cases 80 andu kwiruta muoyo no nio successful tiari attempted aria merutite muoyo na magatutiga ni mumenyete ni mutwiritie hire ngiriki tuti turatwiria na kwi constituency imwe Nyeri county igiuga ina thina uria munene itagwo Mathira na andu aria muno marathirikania ni anake okay koguo andu ethi turiona influence nene na ndirahoya Ngai hindi yothe na ngiaria nao ndiramarithikania ngamera ngwenda turirikane ati ithui ni thutikirite kiratu giki na koguo tukithigithurana tutikambe kurakara tugiro tire na gitumi ya guthi guthurana reke tukire kiroko tuthuri atongoria magututungate aria maraigwa ruo rwitu aria moi ruo rwitu na aria tukuholda accountable gacoka ngamera reke tutige kwendia utongoria witu na hinya witu besha okay tondu utikirio koria mundu cio ingira gitini Wanjuria kiuria kiega muno kia nidite mundu mwethi reke njuge ni haritu muno okorwo nduikaine ni na iguru okorwo baba wanyu nduikaine okorwo ndu ina icoka no okorwo ndu kuhuranitie na mundu munene ithui njuga ciana cia Ngai nini ke njuge ni haritu no gwikigo mami witu anjirire wina Ngai na wina andu utike ndu gikirite maundu macio meri gutitongo kirite ucio wina Ngai na wina andu na nie ni nyonete na ngwicira ndarikia thabari ino ni wira ngaruta na ndigenda gwikana marakara tondu andu anyire ni manyitiriire na umuthi umanjitaga muiguithania wa Nyeri tondu ndirarora ngona uria twiganitie na ciama ngakena ndi independent tondu ndirahota gutwikania guti kundu itangithio umuthi na guti kundu itangiaria na koguo ngaririkania andu aitu ati twarikia kwari uhoro wa ciama na maundu maya mothe turirikane Nyeri itu na haria Nyeri itu turenda kumitwara na koguo okorwo nturarora haria Nyeri itu turenda kumitwara tutingithurana na marakara Tareke Julia trade mathina maogereire no kono mara discourage andu aingi nginya kwiyumiria na kwenda kuingira oteti ni makiri andu anini na muiretu of course ithui kejuge andu anini nitukoragwo na mathina maingi no muno airetu anini tuna mathina maingi makiria na nie ndirakuhe rugano rwakwa ona ngwici ndarikia hanike ka documentary riria ndarugamite na kiama kia Jubilee kuri andu manjirire warora iguru kana ikurukie federa tugukuhe ki tigiti ndi Wanjuhi ndi umwe ni igana meritu ugu ni igana angi meritu ugu no anyita tutire besha na koguo kona atirire hihi ingitikira gwikirukia federali ni gwika atia ni nguona tigiti yu na thabari yakwa ni kuhutha tuti hahuthu ndugamite ndi mundu kiumbe no oguo ndauga na gwenda kwariria mbeu njithi na muno airetu anini ndimwire reke itwiitikie na tumenye kwe Ngai matuini na riria wathie kwi muingi no thi uri otari no thi na gitio no thi winyihitie andu ni mathikagiriria feature ya mundu mwithi na kajuka kuriwe with a specific question bukuru kadu ethini yo marahuthirwo guthi micemania ya kiuteti niyo marahuthirwo hindi ya muteti arenda kwena ni icuka ciake no gwakinyira keki kigayo guti kindu arainuka nakio arainuka tu na mathina mari arari namo niguo kira tukoretwo tukiaga kwa ihinda iraya ne ugi kana utauko wa maundu mundu na neuga wega uhoro wa kwendia kura mbeca ungikora mbeu njithi nyingi matire mawira na nikio rono na thaisto ngiuma nawe tuthie ground anywhere bururi-ini witu wa Kenya ndukwaga yuthi igana magana meri magana matatu na ni mathaa ma wira no to matire na mihango ya guthire megukumatura riu nake muteti uri utarahota kwaria andu wega ri no tarenda kwendia sera ciake arenda gutumira andu inegene ri akamacokaniriria
na to nĩ moneka rĩ makĩho kĩndũ kĩnini nĩkuo rĩu nĩ megũtũmwo mĩcemanio kũndũ gũikio mahiga kũndũ gũkũgĩa mbara na gũtiagĩrĩirwo gũkorwo gũgĩthiĩ ũguo mũndũ mũnini nĩagĩrĩire gũtaũkwo amenye atĩrĩrĩ kĩndũ twĩtaga value of the vote atĩ ona tiga ndĩna kura mũndũ ndangĩranjarĩria nĩguo koguo mũndũ aire ũka kũnjarĩria anjĩre ũrĩa arenda kũnjĩkĩra nyambe menye ũrĩa akoretwo akĩnjĩkĩra na ũrĩa kuĩte na ũrĩa hana tondũ na mũndũ agĩũka na mbia na akorwo ti mũndũ wĩna ũtongoria thĩinĩ wake ti mũndũ wonekete itũra nĩ mũndũ atĩ ũkindĩrĩkĩte na ũngĩtongoria andũ ũcio ti mũndũ wa kũheo kura thank you muno Wanjohi ta njĩra atĩrĩrĩ mathĩna marĩa wonete matatũ manene mũno magiĩte mwananchi na makĩria mũndũ mũnini mwĩthĩ nĩ marĩkũ kwĩna video irarĩ mutumia mũirĩtu ũrarĩ Naivas supermarket kũgũra mũtu arauga mbu ona mutu nĩ ũkinyĩtie 200 nĩguo Njoroge witũ reke ngwĩre ũhoro wa ma andũ mathĩna marĩa manene menamo nĩ mathĩna ma mũhuko gĩthurano gĩkĩ kĩroka thutha wa covid na covid ĩcenjetie mũtũrĩre witũ mũndũ werũgamĩtie akaga kũrũgama ngũkũhengerekano njega hĩndĩ ndakuĩtwo nĩ taxi na ngĩambĩrĩria kwaria na ndereba ngĩmũria biacara hana atĩa akĩnjĩra biacara nĩ njũru mũno na nĩ menyete nĩ gĩtũmaga mũndũ erute muoyo ngĩmũria ũguo nĩkĩ akĩnjĩra tondũ ndirĩhĩte thirĩ wa ngari ndirĩhĩte nyũmba no kĩrĩa kĩranjũraga makĩria nĩ atĩ ndirainũka na mũgate na iria gwĩ ciana ciakwa kiu nikio kiratũba ndige kiu nikio aigĩra nyũmba kũrĩha thirĩ kati gwake gũtinagia kũrĩa hihi mũgate na iria nĩcio citũmaga ciana ciake imũrũgire rĩu aikarĩte handũ akona ciana ciake hikinywa turungi na ngima mwanyite icio iratuma atige kũigua ari mũndũ rũme na ndikwenda kũraumu mbeũ njĩthĩ mũno nĩ ũndũ wa kwendia kura ciao reke ngwĩre tukoretwo na handout mentality kana ĩno ya kũheo mĩaka mĩingĩ mũno nguga atongoria arĩa tukoretwo nao na ũndekere nĩ kuga ũũ nĩ mendaga tuikare ũguo tondũ rĩrĩa ndathiĩ njohi-inĩ no kũnyua ndĩranyua ngenda kĩ rũciũ rũngĩ ngokĩra kĩroko nyende mbeca cia kũnyua mũthĩ ĩtiguo tondũ mũtongoria wĩna bata na andũ ake ũrĩ mũthure ũbataire gũkorwo kĩũria atĩrĩrĩ nĩ atĩ ingĩteithia andũ akwa maume haha mathiĩ hau hangĩ twĩ hamwe koguo ona ithuĩ nĩ tũhĩtĩtie ithuĩ ta atongoria ta society nĩ tũhĩtĩtie tondũ ciana citũ ibara ci mĩtaro na tũtireuria nĩkĩ gĩtũmĩte ciana icio citũ ikorwo mĩtaro ũguo kĩndũ kĩrĩa kĩrahinyĩrĩria Wanjiku mũthenya wa ũmũthĩ na kĩrĩa gĩgũtũma gũkorwo na voter apathy nĩ mbeca mĩhuko-inĩ itũ andũ matirĩ na kĩndũ mũhuko gũtirĩ ndĩrakwĩra gũtirĩ mbeca kwĩna mũndũ ũraheana mũtu na ndacemania na mũthuri mũkũrũ aranjĩra gwakwa nĩ kũrarugirwo mũtu wake nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio araheanire mũtu tondũ mena ng'aragu koguo chances ciona cia mũndũ ũcio gwĩkĩrio kura ũcio araheanire mũtu nĩ ũndũ wa mũtu nĩ mũtu wa mũthenya andũ mena ng'aragu Njoroge koguo twĩna thĩna mũnene na gĩthurano gĩkĩ gĩtigũkorwo ta ithurano iria ingĩ no ngũhoya andũ aitũ na ndĩmahoe ndĩnyihĩtie rekei turirikane kũrora atongoria tutigacoke haha thutha wa mĩaka 5 ngwĩciria gĩthurano gĩkĩ gĩtũhete kanya tũcenjie mũtũrĩre witũ na mwĩkĩre wa maũndũ koguo wa mbere we wona thĩna ũrĩa mũnene biũ ũragia nginya mũndũ mwĩthĩ kana nĩ nyĩrĩ kana nĩ kũguothe nĩ cost of living nĩ ũritũ wa mũtũrĩre rora bei ya maguta na bei ya maguta ĩrĩ kwambata indo ciothe nginya thitima nĩ kwambata yambataga ũguo rĩuga cost ya production nĩ kate nĩ ambatĩra koguo maũndũ maya mothe tũrauga nĩ matũhũhu okorwo gwakwa gũtirĩ ndakwĩra taxi driver kĩrĩa kĩramũtura ngoro tugũkorwo ndarĩhĩte thirĩ wa ngari tugũkorwo ndarĩhĩte nyũmba nĩ iria na mũgate tondũ nĩcitũmaga atuĩke mũthuri gwake ĩyo nĩ ĩmwe nĩ thĩna ũrĩkũ ũngĩ wonete wĩ kũrĩa kwanyu makĩria we wĩ Kĩambu no wĩ Nyĩrĩ no ndĩrona ta ithuothe tũragerera thĩna ũmwe tondũ gũtirĩ mũndũ mũtu Nyĩrĩ ndumaga merĩ Kĩambu kaimanĩte nĩ bũrũri wothe mathĩna nĩ maingĩ na kando na ũkorwo atĩ ũhoro wa economy nĩ ũhinyĩrĩirie andũ aingĩ rĩ ũndũ ũngĩ tũtarĩ nĩ ũhoro wa mawĩra umenya covid kĩng'ũki kĩrarĩ kuo na nona gĩgĩtũcema koguo nĩ ingĩra andũ magerie gwĩthema mũno tondũ kĩngĩcoka nĩ tũgũcoka handũ horu rĩu andũ kwaga mawĩra nĩ gũtũmĩte gũkorwo biacara nyingĩ nĩ ciahotomirio nĩ covid koguo andũ arĩa mandĩkĩtwo kona nĩ mabutwo mĩkawa-inĩ na andũ aingĩ arĩ nĩ wakombori kũrĩa andũ maikaraga kana nĩo maroraga mamu wao na cũcũ wao rĩu ũgakora thĩna ũrĩa andũ menaguo makĩria nĩ rĩu rĩrĩa gwatuĩka ngiri ĩrĩa ũragũraga shopping ka wiki 2 rĩu nĩ thikũ 3 rĩo kuona mũirĩtu tocio akiuga mbu rĩo kuona andũ makĩanjia kuga matikũnywa iria rĩu mekũnywa turungi na matirenda ona kũruga tondũ na maguta matireka atĩa gas ndiragũrĩka makũruga na makũrĩa citiragũrĩka ũndũ ũngĩ rĩu twĩna thĩna naguo nĩguo thĩna ũrĩa mũnene nĩ ũhoro wa njohi na ndawa cia kũrebia icio nĩ ihotometie mbeũ njĩthĩ na njĩra nene tondũ rĩu ona ũgĩkorwo wĩna wĩra nĩ ũkwaga andũ a kũhe wĩra
nä å kå må he å må thä rå cio akaremwo gå ka ona wamuriha tule wamuriha nä tuakaruta na tuo roko rucini na rä u hau nä ho rä u ndä retä kania na Wanjũhi å horo wa å garå rå ku ta rä u rä raigua tå kä aria na ti ciaca andå marahå ra atä tona hingo ya campaign kwä na andå tani na atongoria ngä njå mena wendi wa bå rå ri na andå tå kä aria å horo wa harä a twaragia å horo wa bottom up kä ama-inä gitå kä a UDA nä kå geria kwarahå ra maå ndå kuma na thä tå rehe å garå rå ku nä getha mä aka ä tano ä gä å ka tå tikanacoke haha rä ngä atä nä tå raria å horo wa må tu na ciringi 50 na 100 hingo ya campaign niä nä ingĩenda gå kinya hä ndä mä aka ä yo ĩroka twetana må cemanio nä tå raga andå me mawĩra-inĩ gwakinya nĩ hĩndĩ ya campaign niĩ ndĩ ta Kamanya ndiracokanĩria tũrĩa ndĩ natuo tũnini na tũrĩa wanyongerera na Kang'ethe na ũrĩa ũngĩ nĩ andũ arĩa cia team Kamanya maroka kũhe mbea cia campaign tondũ andũ me sawa na marenda ũtongoria mwe na mena kĩndũ mũhuko matige gũkorwo magĩkwo kĩndũ twĩtaga short changing na andũ mateithĩke nĩ ũndũ wa ũtongoria mwega. Kĩnjũke gwaku Nyĩrĩ mũndũ ũrĩa wĩikaraga Majengo mũndũ ũrĩa wĩikaraga Kĩng'ong'o mũndũ ũrĩa wĩikaraga nginya Wĩtemere Blue Valley gwetho Blue Valley guothe Nyĩrĩ town na ũngĩthiĩ nginya na kũrĩa kũruta ta Mairo kũrĩa Thaya mathina marĩa mangĩ maratiga rĩu ũhoro kũritũhĩrwo nĩ ũtũũro kwaga mawĩra na ndawa cia kũrebia nĩ mathina marĩkũ mangĩ wonete kũu mwena ũcio wa Nyĩrĩ makĩria kũrĩ andũ ethĩ kũrĩ andũ ethĩ o ũguo kwagwetwo nĩ ũhoro wa wĩra twagĩte wĩra na njĩtĩkĩria njuge atĩ o wabici mũndũ wothe mũthuri ena kanya ga gũcenjia mũtũrĩre wa andũ arĩa atungataga gũkũhengerekano njega na gĩtĩ gĩkĩ kĩa maitũ wa county kana kĩa women representative kwĩ kĩgĩna kĩheanagwo gĩtagwo NGAF kana National Government Affirmative Action Fund. Correct. Mbeca ici korwo twacihũthĩra wega tondũ cibataire nyonaga andũ aingĩ makĩgũra hema naiti na nĩ wega kũgũra hema naiti no ũndũ ũrĩa ndĩrera atimia ngera mbeũ njĩthĩ na ngera nginya athuri nĩ atĩ no tũhũthĩre mbeca ici na tũcihũthĩre wega na ciambararie maica ma andũ aitũ gũkũhengerekano njega na ngurubu njemanĩtie nao itagwo Kabathayo. Kabathayo nĩ ngurubu ya atimia na mokire hamwe tondũ mona mathira ikigayũkana makiuga magũka hamwe mahunjie thayũ no marĩkia kũhunjia thayũ atimia acio ingĩkwĩra kĩgĩna kĩrĩa maigĩte kĩrĩa marakomba amwe nĩ ahũri a biacara makahota kuonjorithia mbeca icio nĩ thiĩte ngurubu kũndũ gwĩtagwo Endarasha ngakora athuri mokĩte hamwe mararĩithia ng'ondu ici nĩ biacara tũngĩka twĩkũria ngathi mũkũrũ-inĩ ngakora ngurubu ya atimia mara bake cake tariu kũrarĩ na gũkũngũĩrwo kwa Women's Guild gũtirĩ kanitha ĩtararugaga keki cirugagwo nĩa nwanyita koguo korwo twahũthĩra kĩgĩna gĩkĩ kĩheanagwo tiga kũgũra hema no twarĩkia kũgũra hema naiti twĩke ũndũ ũngĩ ta tũrĩithie njũkĩ tariu mbeũ njĩthĩ tũngĩambĩrĩria kũrĩithia njũkĩ na njũkĩ itibataraga wĩikare hau ũcirore nĩ ũcige ũcitige bata cina maĩ by the way ĩtigwo koguo korwo twarĩithia kĩndũ ta njũkĩ na twambĩrĩrie kũ process ũkĩ no na demand ya ũkĩrĩ igũrũ nĩ wambararia andũ aku kuma harĩa makoragwo wamambatĩria handũ igũrũ onokorwo tindaga taũni tuge hihi ũrĩ Mbemba kana ũtindaga taũni ũkoragwo ũrĩ mekanika ndũgirĩtio gwĩka kaũndũ kangĩ kamwe naguo ndĩroria tũngĩongerera atĩa mbeca thĩinĩ wa mĩhuko itũ ngwĩraga niĩ nyumĩte Kabaru na nĩ ũĩ rũĩ rwa Thĩgũ na hĩndĩ ĩngĩ ndakwĩrire nĩ rũkoragwo na thamaki citagwo trout na thamaki ĩno nĩ ĩkoragwo gateru aca tiko gateru nĩ karĩkũ gateru nĩ mad fish okorwo ndirahĩtia ĩno trout nĩ ĩhana atĩa trout nĩ ya fresh water nĩ ya rũĩ nĩ ĩrĩ goro mũno na thamaki ĩyo korwo twamĩkũria korwo ngurubu citũ ciambĩrĩria kũrĩithia thamaki ĩyo itũra ritũ no gũcenjia rĩngĩcenjia njĩraga atimia gwitũ korwo twaũra ngamu ici tũtũragia magũrũ na ngũnia tũtũragia ng'ong'o korwo twaciaũra twĩke ũndũ ũngĩ ũngĩtũhe mbeca nyingaingĩ nderetwo na iria rĩa thathaitĩ na tũtiĩkaga zero grazing twatwaraga ng'ombe gĩthaka tũkanyitana itũra tũkarĩithia ng'ombe irĩkũ ng'ombe icio gĩthaka na iria ritũ nĩ very unique iria rĩa Kabaru for instance ũngĩthi mũkũrũ-inĩ na nĩ njiguaga ruo mũno ngoro ya irigũ ĩrauma 50 nwanyita koguo korwo twambĩrĩria kũ process marigũ maya tũkendagia marĩ crisps nĩ tũgũkinyũkia ikinya ũrĩa kwendia rĩ irigũ na mũkaho ndũrĩ ũrĩ ona manjĩraga atĩ rĩmwe ndũraga marigũ maya thoko ngona hatirĩ bata wa kwendia marigũ mau kama heana ũgatiga no korwo ndũkwendia ndũngĩcoka narĩ no ũrĩtigire hau tondũ thogora wa nduthi kuma thoko gũcoka mũciĩ nĩ hathara kaba ũrĩheane mwĩyenderio kĩoe no ĩno nĩyo thahabu itũ ĩtigwo no ningĩ twĩna thĩna ũngĩ wa maĩ kũrĩa warazo jet Kabaru ĩyo nĩ Kabaru wotũ na ndĩrĩ maĩ no rĩu kaba kũu gũkĩra kũndũ gwĩtagwo Endarasha kũndũ mendagĩrio maĩ na marogoro kũrĩa gwa Kenyaitĩ kwa Kenyaitĩ na njĩrire ndĩmũgeithie mũno yes nwanyita koguo
na mutongoria wothe muthure ona ni ndita woman representative ni hetu hinya ni andu aitu guthii kumatha ngarehe indo gwitu koguo ndifatire kuga ati ni ndi woman representative ndi maitu wa county koguo ndi uhoro wa mai koguo na njira nguhiri ona kama nyana ngwicira urathikiriria wa Njohera ugari neti andu ethi ni murabatara gukuruhanio no tongoria na mukorwo mwiharia indo iragairwo na mukorwo mwiharia mukamenya iragayo ati nigetha ona mugakegaya rucio na to ukuruhanio twiro ko twe thiini biu tondu nduri hindi tungiuga ati twi githurano-ini giki gia gubanga uria thirikari ikugaya indo miaka 5 gia gubanga thirikari uria gutungata bururi miaka 5 na nithu turoka gutungatwo no turi eroreri nikiona githurano giathira andu moragira twagirire gukorwo twiho thaa ici nikio ni mundu tani ndirutire nigetha ndi haria thiini ri nigukorwo ndi mugambo wa mbeũ riku njithi ogo ni ta gwitu Kiambu County ni tuwe thaa ici wira national government na county government Kiambu County nirenda nirabatara mawatho megukiria miturire ya andu mawatho megukiria biashara cia andu mawatho meguteithia kurora maundu mau turauga uhoro wa njohi uhoro wa thibitari ni uru muno tuiguaga ati thirikari uraingira thibitari ugatumwo ukagure ndawa private utire kindu kibia gukira thirikari utire mundu wi mbeca gukira thirikari correct kira tutari ni mibango koguo andu anini twere tukorwo twi thiini tuingirite hona nikio rimwe na ndakaraga ni cia mataisi uraigua cia Jubilee kuma mundu toyo kanya angethanire na andu akwao aheo tigiti kana umwo no rire ikario nyumba uguo handu boardroom atero herera mekunengera urio ngiri mo ni maundu marehaga kiria mahinyagiririe mbeũ njithi tondu aka niko karari kahinda gake ambia angethanire na muingi hindi ya nomination ni teithagia muno to muone akumenya atiri andu aya ari matinda makiuga ni akwa ni team Kamanya kana ni team wa Njoheri ni akwa na ni mane maretikie thabari ro no tuthie na turikie koguo na ciama ni cikwendu imenyerere muno to ni ciroraga iroto cia andu ni irahinyiriria atongoria tondu muteti ni mutongoria mundu rahota gukira akariria andu 5 andu 10 na makamuiguaria na makona tungigera gacira kau mundu ndaratutena ndarate ciana citu ri ena kioneki thiini wake tarekeri tukihoro wa wira wanyu tondu ni muracario na nyino muracario iturwa mutongoria ekaga uria andu marenda kana uria ni ukaga na idea akoni andu tukugera gacira gaka mutongoria wa mbere no nginyo thikiriria andu aku tari uria ndirathingiraga matuna no ndirathingimenya kama thina maitu koguo no nginyo thikiriria andu aku no uri mutongoria no nginyo heane gacira umere atiriri ona kari na ruo ona kari gaceke reke tugere haha turorete haria turari ngukuhengerekano njega mwaka wa 2015 ndambiririe program ya mentorship witu Kabaru na 2015 okay na ndamiambiririe ni kuona ciana itagwo Kabaru primary school primary school itagwo Kabaru primary school gutu twakite ginya library tuhetwo besha ni Safaricom okay na tugekira ICT center okay no muthe wa ciari marora haria twari aciari muthe manjiraga na niwonete kuriho no twikarire hamwe tukiuga riko ni mahiga maigana no ngiheria rimwe nyungu ndingihagirika wira koguo o guga mutongoria no nginya thikiriria andu ake aigue mathina mao ni mariku no uri mutongoria makwihokete ati ni ukumonereria gacira umarute haha umatware haria hangi na ndungitwarithia andu ri wiki no nginya okorwo tucitaka ituge iri irakuonereria njira irakwira haha niho gacira kari ubatire gwika atia kugera no na uri mutongoria no nginya umatongoria monie okay haha niho turenda gukinya tuguthio no nyitanire nao na ngwiciria nikio gukoragwo na kindu gitagwo public participation tondu andu othe ni mabatire gwika atia guchangira haria murenda gukinya koguo undu cio wi bata muno na njuge gwenda tumenye gutire hindi county ngiruta wira iri wiki kana national government ngiruta wira iri wiki na nie ngwariririe uhoro wa Nyeri county no nginya turore governor ari uri ogathuro senator uri ogathuro woman rep uri ogathuro MC uri ogathuro na MP uri ogathuro andu ayo othe no nginya turutithanie wira hamwe na turarutithania wira hamwe niki nigetha Nyeri itu ikure ni ndathi national assembly senator nake athie senate amathire county na ni mathire county cicemanirie ku county ini tuyuri okorwo turenda kurehe mai kurehera andu aitu mai ukumathaku twacemania metha-ini andu aitu magekate na no nyende umundu witu thire kwiyenda gwitu guthire tuige andu aitu mbere thank you tondu uraruga magite ka MCA utakirwo wira wa MCA mundu wakwa wega wira MCA ona uteku tindo ki utamburukia muno ni maundu matatu niguo na no wakwa woria kiuria kiega kana mutongoria ni wakwira andu kana wakwirwo yes mutongoria ni wakwirwo nikio igua wira wa mbere ni representation
andu magutuma ukamarugamirire kana utware maundu tiuria we urenda tiuria we urenda tondu nie no ngode na wendi mwega muno na meciria makwa no kwa ihinda riri tiguo ndoko mabataire koguo no muhaka twaranirie nao nigetha mathina maria mothe meku ona mawega ti maundu mothe makao me moru ngahota guthie kuma represent kumatwara kuria county assembly ucio ngene legislation oguo ndakwenda kwira horo wa guthondeka mawatho ukaigua county twahitukia bill hano motion hano nigetha ngone horo wa igoti horo wa njohi taru kwina thina munene muno matura-ini urakora hakuhi na cukuru ni kwahingurwo kirabu neighborhood matura-ini maguikarwo ni hahingurwo wine and spirit na ni kuri watho ko ugite cukuru 500 meters hatiairo ukohe na kirabu nona radius so mawatho mane mo legislation ithondekagirwo kuria county undu uyu ungi ni oversight riria thirikari yarehe project oguo wanjuri horo wa bara ya gwitu ya Gacii ni ranjirio guthondekwo riria thirikari uguo horo wa thibitari niguo ka mbeca kana ndawa ni ciaheanwo no muhaka turugamirire ku make sure ni ciakinyira andu aria mabataire ogo ne mbeca cia kuru ciaheanwo maundu mothe thirikari yarehe matura-ini nie ndita MCA ndina responsibility ya ku make sure ati maundu mau nda make sure ogo indo ici cia wanjuhe cia Kang'ethe cia Kamau cia itura riri ni ciakinya correct MCA maundu mawira maria akoragwo namo niguka hario nigetha gwicigo cia mucio mathabitiri guthira marathira kitika wira waku wa woman rep ni urata hi kana wira ucio racaria ni urata utaukitwo wega na neti ungiwika na njira njegega wa mbere ni watho andu othe mundu othe muthuri agathie bunge no nginya arori horo wa watho ona uri wa guthukio no nginya arori horo wa watho undu ucio ngi ni horo wa representation andu ni mahitagia mageciria woman rep ari kawira different no woman rep na MP ni undu mwe ona woman rep etagwo county MP undu ucio ngi ni uhoro wa oversight ati indo cia national government projects iria ciothe thirikari irauga ikite iciikite atia undu ucio ngi naguo ni uhoro wa timia mbeu njithi na andu mena mawathe aria metal of special groups special groups acio no nginya umarore na riatha ukihitukia watho uri urahitukia no nginya ukorwo ukimarongoreria na gukuhengereka no njega na ciana iria cina mawathe cukuru iria ciothe iturigiceirie ukoraga hihi ward iria thii muno ina kirathi kimwe tu ina cukuru imwe tu ina kirathi kimwe ya special na hena fata tuhakikishe ati o cukuru ndira nginya kwina ciana irohwo na nyororo itikae kuma no ungithite cukuru itagwo Karatina special school cukuru iyo ina ciana ithondekaga indo itumagwo nginya nja ya bururi tundu ciana ici ni abled different ni ciaheo kanya ga kuruthira iheo ciao na njira ingi yes ni ciaheo kanya ga kuruthira andu angi tukoragwo na fata nao ni andu aria maumite cukuru makaga kurikia kana school dropouts andu acio kaingi mathiaga nduthi-ini na ni wega guthie nduthi-ini no korwo twamacokereria hamwe na nona hani macokereirio haha nduthi-ini na tumonererie gacina ngiki ndio yatumire nyambiriria ICT center ya gwitu tundonaga mwana ni aguthie school auma school okay athome kothi ya IT amenye gukode turuga twi fourth industrial revolution thimu ino yaku nyamu iria cithini thondeketwo thimu ni ciana korwo ona ciana citu ciambiriria guthondeka nyamu ici kendia nginya games ciria ihuthikaga thimu-ini no cio ni undu munene na nitukumeheria njohi-ini ngeciria korwo njohi cukuru-ini njohi cukuru-ini koguo ni undu tungihota gwika koguo akorwo muri ni uramenyeka ogirire kungi kuona ona professor etagwo professor Kioni ajirire ona kwina sherehe koguo tikuo gugakonira njohi thank you ndenda ugecigo cia mucio mathaa maitu ni guthira marathira mundu witwo Kamanya makiria uhoro cio wa mbeu njithi kuthingatiria thayo ni gwenda kwaria na mbeu njithi na mwiroreri wothe uratuona ndimere githurano giki kiroka ku decide atuikara miaka 5 indo ile twagire gutwara ballot-ini ni thayo na kura citu tukimenyaga turenda kugarura miturire ithuĩ mbeũ njĩthĩ tutigetekira gutumika ni tumenya githurano giki ni gitu andu aria turacagura tani ndugamite kuria gwitu Gacii Kihara ward ni andu aria murenda muka tutungate matura na kiria tukingituma tuhote uhoro ucio ni mungituhe kura njiganu na githurano giathira mweri 10 o mundu agokira athie wira kuria arathiaga mweri 8 tutanaikia kura njoke njite aciari othe ndimorie menyai kura turaikia ni undu wa ciana cianyu koguo mundu arore haria araikia kura ni tondu mwana ucio waku tungicagura na uru no kuumia miaka 5
owe no we guthina mbere kurera mundu mugima to ndari wira na ringi ni anyuire njohi na akihinyirio ni muturire koguo ni tuikare na thayo tuikie kura kuringana na mundu ria turona no agireire na ni ndita Kamanya ni ndugamite MCA Kihara ward koguo andu othe Kihara ward ndamoria na team Kamanya muhe kura cianyu mweri 9 mweri wa kanana twarure itura twarure Kiambu na tuhote gutungata bururi na rugamite na kiama kia UDA kiama giakwa ni kia UDA na mutongoria wakwa ni William Ruto. Okay, asante nawe. Ni ciugo ciakwa cia mwisho wa mbere ni kuri mbeũ njithi njugi tutigetikire kwendia kura citu mbeca ru ni rucio rwitu koguo reke tuthurane na tuthurane na wendo tigathurane na marakara undu ucio ungi njuge ndugamite ndi mundu kiumbe ruri rwakwa ni mutina kiruru ndi namba 7 aria twitikitie Ngai iyo ni namba ya Ngai aria twendete mubira iyo ni CR7 kana Cristiano Ronaldo 7 na ruri rwakwa ni mutina kiruru kana mwigitio ni thengie muno na ndi mwendete muno na mnatuka muhero hotani na aria muragicina nao nao makirio na chance ya kuhotana koguo orio gakihota aikari kundu gitwo Kihara na aikari ya Nyeri nio magethurira mutongoria mekwenda. Asante kama uno korwo hina kiuria kuria gani andi nao no tigane ndamugeithia na ndamwendithiria uhotani o gitio kiria mundu aretha kuhinga gwa ciiraniro iria mugutwirira ri tungikwihoka na kie Kamanya wega wa riu ni tani hakwa ndire mugeni kuri andu aitura riakwa na andu akwa ni moe Kamanya no wakuga na gwika na ndari maheni ona nikio mani supportete nginya hau ni undu uri kwana igana ageka mothe ngo ni kurehera ciana cukuru uteithia andu horo wa mathibitari na muno uhoro wa gutungata mbeũ njithi ona arefi meragwo ni Kamanya to no metaga magoka na magathikiriria koguo ni wega muno mundu uri uga cigo ici ndaria haha ni njui thutha wa mweri 10 no mukajita ni ngahota gukorwo ngimwira maria fagite na maria tukahingia tugithii na mbere tondu ndanaigua uhoro waku na teams cia andu ethi kumacokaniriria gutwarana nao maundu-ini undu ucio ona mateithia ta kana manateithika atia na kio gia Kamanya kumatwara mathako-ini ni mateithagia kweheria andu uhoro-ini ucio turari uhoro wa njohi to nio maikaga busy na mako mena kanya ati twina kanya ga gucokanirira ndundu tukaheana mataro na naingi muno riu ndina na kaingi muno magimarite uguo na ngimena tu family twao na ni mathiete wega aya refina watu meka kindu twita rehabilitation uhoro wa reformation ni turageria kumacokia mawira-ini na sport. In fact, thini wathi social change the most sustainable method in sports. Asante. Thank you. Ajohe. Weta namba 7. Namba 7. No ni haria ballotini. Ni ballotini. Na riu ri ni ndutire andu aitu wira muno miaka mingi na wa mbere ni githomo ndambiririe program ya mentorship uguo ndauga mwaka wa 2015 ni twakite library tugekira ICT center no makiria mothe mwaka wa 2018 ni ndaruire mititu twambiririe no ria witu wa Kabaru umuthi uyu ni tucoketie mititu itu muno na gwicirio cio ni undu mwega kwi mundu ranjiraga aumite Embaringo na magirire miti na ndari ya Kabaru ni thiete na uhoro ucio ni tumite thii mabũrũri maingi na njaririe nginya nene ya mabũrũri na nio ingihuthira kurehe wega uyu witu Nyeri uraria ngona ngaigua na ngona ukeria ta mundu ngumenya nika ni gukorwo na mentor mwega ura ni ndi mwega murata wa fata mutumia wa fata wale gite-ini giki mbere yakwa ni mutumia wa fata nyende ungikanyitokia giki gite riu Nyeri ukahituka wabatete icio aca thiete na maguru ngamahoya kura dini ditawajohi ngaria nao makanjuria ciuria ngacokia na ndihuthirite mbeca na noguo ngwika ni ndirenda gutungata Nyeri itu ndirahoya kanya turutithanie wira na ndirenda guka hanguru thwa miaka 5 ndirenda kumatungatira na hihi muthenya umwe wa mithenya ngatungata bururi wa Kenya na ni njui no miaka 5 kudetermine aikara kwina Njoroge niguo nawe thank you muno na thank you muno mundu gwitwo Kamanya na ni mwekaga ni gukahana mwaria maundu maingi muno megi makire megi uhoro wa andu ethi to ni nyumwe na kuithia ni wira ite ndukire hawa gutangatha asante acio tuma nao ni mundu gwitwo Josephat Kamanya ni wakure kundu gwitwo Kihara kuria Kiamba county-ini ya Kiambu nake Ann Wajuhi ni wakuba kuria Kabaru no ararugama gitiro kia umanire kuria county-ini ya Nyeri hano tugutiria tafaraicho ya muthenya wa muthi ya Inooro Ruciini ni wega muno ndu wa gutwaranaga na ithuĩ na tukena muno nginya ni we waranagiria na ithuĩ ni ngucokereria thutha kainde gatari kuraya na mohoro maitu ma igani ya thigatu. Asante sana. Thank you.
TCB Naturals, hair that lets you shine. Jitagwo Jimmy Bisa na ruo rwimbo rwitagwo kaba kumatia ndogo na mukombi na riu horo mwega ni ati ukenda rwimbo ruru rutwike ta rugambi thimu-ini yaku ni undu muhuthu ukoya thimu yaku uhinye *811*277# Ngai akurathime. Inooro ni mucio wa asante. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Nega muno ni undu wa guthina mbere guikarania na ithuĩ nikaenda guthomera mohoro maitu na njira nguhi ma ithaa rĩrĩ. Ndĩtwa rĩakwa nĩ Njoroge wa Githinji. Akenya nĩ morĩtio kũhũthĩra mũtambo wa ardhi sasa nĩguo gũkinyĩra motungata ma mĩgũnda na njĩra hũthũ na kũhonokia mbeca na mahinda. Rĩtana rĩrĩkĩtio nĩ President Uhuru Kenyatta ũrĩa ũgathĩrĩirie makinya marĩa bũrũri ũkinyũkĩtie harĩ kũgitĩra ũtonga waguo na njĩra ya kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu ĩrĩa ĩthondeketwo nĩ Akenya kũharĩrĩria riboti ya ũtonga wothe wa Kenya. Wambui wa Macharia nĩ mwandĩki wa mohoro na rĩna ũhoro ũcio makĩria. Thigiraini wa iregi Nairobi nikuo President Uhuru Kenyatta arekereirie riboti ya mubango wa kumulika uria Kenya ihana kuma na iguru niguo kuhotithia thirikari kumenya kuria kuri na mahiga magoro, ithaka, mai ona kumenya wega uria migunda ona warie wa itoka cia Kenya uigana. Rungu rwa mubango uyu ministry ya migunda ni hotete gukinyiria Akenya motungata no huthu hatari kwananga mbeca ona mahinda ona makahota kugitira migunda yao matekuhuthira mabroka rungu rwa mutambo uria urakurikana ta Ardhi Sasa. Since its launch in 2021, Ardhi Sasa has executed over 63,000 land transactions. The team has also successfully developed a current cadastre for Nairobi County, which has subsequently led to vital identification of public lands, such as green spaces, health facilities, schools, roads, road reserves, airport facilities, and areas earmarked for social amenities, thus helping us secure them from encroachment and grabbing. Kuringana na riboti ino hamwe na honge rigunikite ni ministry ya githomo, ruhonge rwa maria maturigiceirie ona rwa barabara kuona ni mahotete gucokia migunda iria na hau kabere matamenyaga ni yao ni iria yegwateirwo ni andu kiumbe. Today I urge all Kenyans to embrace Ardhi Sasa that has established a very clear, transparent, very affordable and efficient land information management system. Mubango uyu uratwarithio na mbere rungu rwa mbutu cia ugitiri kuria riu mongereirwo hinya thutha wa president kuruguria ikundi ingi 8 niguo mateithanie gutigirira hatire na handu matanamurika.
Professionals in the scientific field, we have acquired skills that have wide scope of knowledge. These skills have rarely been taught in colleges and universities on this continent. Energetic, sleepless young Kenyans have delivered to you and to Kenyans assets that will last lifetimes. And they did so in record time without compromising or complaining. Demonstrated to ourselves and to the world that it can be done. It is possible to build our own with our own. Thirikari cia kaunti irahinyĩrĩrio kũhĩmbĩria ũtaaramu ũyũ ũrĩa ũkũmateithĩrĩria kũhonokia indo cia mũingĩ na njĩra ya kũhũrana na ungumania honge-inĩ itiganĩte cia thirikari kũhĩtũkĩra mũtambo wa Taifa Pay ũrĩa ũrateithĩrĩria kũngania magoti. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia. Nĩwega mũno Wambui wa Macharia. Arĩa marĩ nyitikanaga makinya marĩa mũingĩ kũgerera nenda cia ũkinyanĩria kana kũhũrĩra andũ thimũ makĩhũthagĩra wara kũmatunya mbeca rĩu marĩkoraga haceke guoko-inĩ kwa watho. Ũhoro nĩ kũringana na Minister wa ICT Joe Mucheru ũrĩa ũhithũrĩtie atĩ rũhonge rwa ICT bũrũri-inĩ rũgathĩkĩte mĩtaratara ya gwethana na arĩa makoretwo makinya marĩa mũingĩ kũgerera nenda ici ũkinyanĩria cia kana nenda cia ũkinyanĩria o ũndũ ũmwe na thimũ. Marĩkĩtwo mohoro gwitũ Njenga wa Wambui arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Nĩ kĩgomano kĩrehete hamwe ataaramu a njĩra cia kĩrĩu cia ũkinyanĩria kuma mabũrũri matiganĩte ma Afrika matongoretio nĩ Minista wa ICT Joe Mucheru makĩarĩrĩria mogwati marĩa makoretwo magĩtũnga andũ kũhĩtũkĩra tũrĩa nĩme mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu. As a country, we now have not only a data protection law, we have regulations, and these are coming into force next month. People are going to begin to be told, why are you picking data, how are you storing the data, how are you processing and how is it being used. Everyone needs to register as a data controller or processor. If you have employees, if you fall within the category of gambling, the election data, whether you're in hospitality, whether you're in education. Mũrũgamĩrĩri wa commission ĩrĩa ĩrũmbũyagia maũndũ ma ũgitĩri wa riboti ciĩgiĩ andũ kĩũmbe bũrũri-inĩ augĩte kwĩna watho kũgathĩkwo na mũndũ o wothe thukuru kana kambuni ihutanĩtie na maũndũ ma ICT no nginya ithũrimwo na ĩhĩtũkio werũ nĩ thirikari. The certificate, of course, will be issued upon registration. The commencement is 14th of July. When you go through that process, we will have an opportunity to take you through when we officially launch the registration. And so this conference allows people to look at how they can implement these laws within their businesses. Very topical right now is even, for instance, the voter register. That is all personally identifiable information. So IBC post-July will need to provide very clear guidelines and show people how this data is being managed. Mucheru orĩtie mũingĩ wĩhũge tũrĩa nĩme tũrĩa tũkoretwo tũkĩhũrĩra andũ thimũ na kũmetia mbeca akiuga thikũ ciao nĩ ndare amu mĩtaratara ya gwethana nao nĩ ĩrĩkĩtie kwambĩkwo. The laws that we have, first of all, will protect you so that no one shares your information and data with those people in committee. The second one is if anybody does that, you actually now have a recourse to sue them, get them charged and even fined or jailed. Kĩgomano gĩkĩ kĩharĩrĩirio nĩ kambuni ya Johan ICT ĩrĩa hingũrĩte rũhonge bũrũri-inĩ na muoroto wa gũteithĩrĩria honge itiganĩte cia thirikari, thukuru na makambuni gũgitagĩra mĩtambo ya kĩrĩu ya ũkinyanĩria ĩrĩa ĩkoragwo ĩigĩtwo riboti cia bata cia mũingĩ kana kambuni. Thengia wa thirikari gũkorwo yambĩkĩte mĩtaratara ya kũgitĩra mũingĩ kumana na tũrĩa nĩme arĩa marahũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu kũnyarira na gũtunya andũ mbeca. Mũingĩ no ũrĩtio ũkĩhũgaga kũneanaga ndũmĩrĩri o yothe ĩmegiĩ matekũmenya ĩrahũthĩka na njĩra ĩrĩkũ. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi, ĩtagwo Njenga wa Wambui. Mũno Njenga wa Wambui nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku nĩyo yatũtirĩra mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ mangĩnona cianda thaa 5 cia rũcinĩ. Kahinda gaka ndĩrenda gũtiga na macokero kana gũcokera gwa tabarĩra ya Inooro Ruciini na rĩu nĩ Kamau wa Kang'ethe marĩ na mũndũ ũgwĩtwo mũmbunge wa kũrĩa Westlands Tim Wanyonyi.
kwirorera Inooro TV tafarire no ni Inooro Ruciini ni twari kikireka ria mbere ria mohoro odu mona kumuramura magatheti na riu twikireka ria keri riria tukoragwo na ndereti thiini wa studio mwiroreri ni ukujitikiria twarie ruthiomi rwa Githwairi tondu niruo tugiguanira ithuothe tondu thiini wa studio turi na mheshimiwa Timothy Wanyonyi ni mheshimiwa wa guthurwo thiini wa itura ritagwa Westlands riria riri guku Nairobi tunake thiini wa studio nikio ndirakuria na gitia witikire tugarurire twarie na ruthiomi rwa Githwairi namba ya SMS ya guku studio nundu wa kiuria kana mawoni ni 22488. Mheshimiwa Timothy Wanyonyi, habari za asubuhi na karibu Inooro TV. Asante sana. Westlands mko sawa? Tuko sawa. Tunashukuru. Negua. Mheshimiwa wako salama kabisa? Kabisa. Kila kitu iko sawa. Karibu sana. Hebu kuna mwenzangu Njoroge alikuwa anaelezea kuhusu interview ama mahojiano mlifanya na Jeff Koinange, ukamwelezea kuhusu maisha yako. Hebu mweleze mtazamaji wangu kuhusu Mheshimiwa Wanyonyi. Mheshimiwa Wanyonyi ni wakili ndio na ambaye anaishi na ulemavu. Nilipata ulemavu mwaka wa 1998 wakati nilikuwa nimetoka kazini nikirudi nyumbani nikashambuliwa na wakora ambao walikuwa wanataka kuiba gari, na kwa kuiba gari wakanipika risasi kama washachukua gari wakiondoka. Sasa hiyo risasi nilipopelekwa hospitali ikaonekana ya kwamba hiyo risasi imekuja ikafunja mti wangu uti wa mkongo. Na ndio kaniweka kwa hii hali. Na kutoka wakati huo mimi nimeishi tu hivi. Pole sana. Pole mheshimiwa. Lakini kazi ya wakili, kazi ya kuwakilisha watu bado nilikuwa naendelea, bado hata nafanya. Haya, asante na karibu sana. Pole kwa hayo. Asante sana. Ulikuwa unatafuta tiketi ya kugombea kiti cha governor wa Nairobi. Yes. Na ulikuwa umesonga. Billboard nimeziona Nairobi. Kabisa. Nini kiliendelea? Unajua siasa vile Moi alisema wakati moja kuna vitu zingine ziko na wenyewe. Wewe unaweza panga hivi na kumbe kuna wale wakubwa wako wako na maoni tofauti ama wameona kitu tofauti kutoka kwako. Kwa hivyo sisi tulikuwa tumejiandaa kutoka kwa Jubilee na sisi wa ODM na vyama zingine. Na kwa sababu tulikuja tukaungana na chama cha Jubilee na tukakuwa na makubaliano ya kwamba zile viti ambazo zilikuwa zimeegezwa zilikuwa zinashikiliwa na Jubilee sipaki upande wa Jubilee. Zile zilikuwa zimeshikiliwa na ODM sipaki kwa ODM. Na ukiona kiti ya governor ilikuwa na Jubilee. Kwa hivyo ikasemekana ya kwamba sisi kama ODM turudi chini, Jubilee waende juu, sisi tuchukue ida deputy governor ama kiti kingine yoyote. Na kwa hivyo nikaambiwa hivyo. But kwa sababu mimi nilikuwa nimetaka kuwa governor, sikuwataka kuwa deputy governor. Nikakubaliana na hao, lakini nikasema afadhali nirudi Westlands kuliko kwenda deputy governor. Because deputy governor ina depend na ile governor uko naye. Governor akiwa mbaya utakaa tu hapo kama mtu mwenye haona chochote. Ilikuwa ni kushurutishwa ama wewe mwenyewe ulijitakia? Unajua tushaambiwa na lazima uangalie upande gani ndio mzuri. Either ukatae, ukubali na uangalie pia maafa ambayo itatokea kutoka mambo kama hayo. Kwa sababu unaweza kataa na pengine kuna kitu kingine maybe better than what you are looking for baadaye. Na pia utaki kukosana na ukubwa wako. Kwa sababu kwa siasa inakuanga unasema kitu iko na give and take. Unaweza kubali uchukue hii na upaki na hiyo nyingine. Kwa hivyo uliondokea roho safi? Niliondoka roho safi kwa sababu walikuwa wamenieleza. Unajua kama a person at the stature of Raila Odinga and President Uhuru Kenyatta, watu wawili wakikuita mkae na wao kwa meza moja,
unajua pia wamekupatia heshima. Otherwise wangetangaza tu bila wewe kuulizwa. Ndio. Haya. Hebu tueleze Mheshimiwa Wanyonyi, unatumia tiketi ya ODM ama ni tiketi ya Azimio kugombea kiti cha Westlands? Unajua kwa sasa mwenye anaenda na tiketi ya Azimio ni Raila Amolo Odinga na Martha Karua peke yao. Okay. Sisi ambayo tunaania viti sa ubunge kuendelea mpaka gavana mpaka nini, tumeingia na vyama zetu. Kwa hivyo mimi niko katika chama ja ODM, lakini pia tuko kwa muungano wa Azimio. Lakini kwa ticket ni president peke yake ndio hapo kwa ticket ya Azimio. Yeah. Mtu anaweza jiuliza kwa nini hivyo? Kwa sababu wale vyama siliamua si field candidates upande wao mwenyewe, so that wapake na hiyo identity yao, na ya kwamba pengine baadaye, because ukiangalia vile definition ya Azimio la Umoja is defined as a political party. So kwa hivyo iko na status ya political party kama hizi party zingine. Pengine baadaye sasa Jubilee na ODM zinaweza collapse ikuwe tu Azimio bila hizo vyama. Kama vile Jubilee ilifanya na hizo vyama zingine wakakuwa chama moja. Asante. Hapo baadaye tutaenda Westlands tuongee kuhusu your achievements kwa wakati ambao umekuwa MP wao. Lakini Azimio imetoka kwa kuazimia. Ni nini tunaazimia? Kwa sababu ukiangalia lengo la President Uhuru na Raila Odinga walianza na kusalamiana. Kwetu penye mimi natoka, salamu tunasema mlembe, ambayo ni kitu ya peace. You know, ukiamkua mtu mkono hivi unamtakia amani. Adui wako hawezi kukupatia mkono, atapitia huko, hata ukimsalamia anaweza kukurushia mkono. Lakini vile hawa viongozi wawili walikuja wakashikana mkono, lengo lao la kwanza walisema wanataka kuunganisha wa Kenya, walete Kenya kuwa kitu kimoja. Na wakakuja wakaleta BBI, wakaleta hiyo mambo yote ambayo walikuwa nataka Kenya ikuwe, watu wa Kenya wakuwe kitu kimoja, ili tukienda uchaguzi vile tunaenda saa hii tusikuwe na watu ambao wanaanza kuleta furuku ama tuanza kupingana ni kama tuko kwa vita. Kwa hivyo Azimio la Umoja sasa ikakuwa ni kama tutaunganisha wa Kenya namna gani. Ndio hata uliona Raila alienda around the country akihutubia watu akiwaambia sisi tunataka kufanya kazi namna hii na tunafanya kazi karibu sana na Jubilee na tunataka tuungane na tuunganishe wa Kenya wote. Ndio ikakuwa Azimio. Azimio maana yake ni umoja. Watu wote wakuja washirikiane, wa Kenya waongee kama wa Kenya bila kusema mimi ni kabila hii ama kabila hiyo, ama mimi ni wa kiwango hii ama kiwango ingine. Kwa hivyo hiyo yote ilikuwa tu matarajio ya kwamba one day tukue kama Watanzania wanasema mimi ni Mtanzania. Usikia Mtanzania akisema mimi ni kabila hii ama hiyo. Hapa Kenya ndio tunasikianga mimi ni mkabila hii, mimi ni kabila hiyo. Hiyo inatufanyanga tunakawanyika. Hata tukienda kwa kisiasa unaona viaza zimekawanyika kwa mizingi ya ukabila kabisa. Na ni kitu haifai. Lakini wale ambao wakosoa wanasema tangu President Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Odinga washikane mkono, maisha imekuwa ya juu sana. Cost of living imeenda juu, unga ndio hiyo, mafuta ndio hiyo. Hapana, unajua wale wanasema hivyo ni sasa ni siasa. Wote ambao na tumesikiza sana wale wengi wanakosoa rais ni watu ambao wako ndani ya serikali. Hawachaacha jukumu ya serikali, wako ndani ya serikali. Wewe unakaa katika baraza la mawaziri. Na hapo ndio decisions za serikali huwa zinafanywa. Uamuzi wa serikali wote unatokea hapo. Tukiangalia ile mambo imefanyika kutokana na 2020 ambao tulikuwa na hii mambo ya corona. Imekuja ikafuruka mambo dunia nzima, sio Kenya peke yake. Ukiangalia gharama ya maisha kila mahali duniani imeenda juu sana. Kwa sababu vitu
mingi zile, uchumi wa dunia kweli ulithoreka. Kwa hivyo lazima tuanze kuangalia kwamba lazima tutafute mikakati ya kujaribu na kurudisha hii mambo chini, mambo ya karama ya maisha chini. Ndiyo. Na hiyo itapatikana kama tutaungana pamoja, tuanze kufikiria pamoja, tutafute namna ya create rasilimali ambayo itasaidia Wakenya waishi maisha ambayo wanaweza kuchimutu wenyewe. Asante. Lakini Mheshimiwa Timothy Wanyonyi, mbunge wa Westlands, mtu anaweza hoji kuungana, lakini kikuangalia juu ni swali limekuja hapa, ndugu yako ako pande ule mwingine na wewe uko pande hii ingine. Hiyo namna gani hapo? Unajua sisi yeye na mimi tuko watu wawili tofauti kabisa. Ingawa tumesaliwa tumbo moja, mama moja, baba moja, lakini kila mtu ako na msimamo yake. Kwa hivyo unakumbuka hata kulikuwa na Norman Nyaka na Joe Nyaka. Walikuwa vyama tofauti katika bunge. Hakuna mtu aliongelea hiyo. Kwa sababu mimi tangu niingia siasa, nijiunge na siasa, nimekuwa kwa mrengo wa ODM. Yeah, sure. My brother wakati mmoja yeye alikuwa KANU. Akatoka KANU akaingia Fort Kenya. Na Fort Kenya imekuja tu ikaungana, wakafanya maungano na ODM, wakiunda CORD, alafu wakaunda NASA. Lakini wakati wote amekuwa kwa hiyo mrengo mwingine, mimi sijawahi kuwa huko. Kwa hivyo hii siasa yake na yangu iko tofauti, na sisi pia kama familia tukiwa nyumbani, mambo ya siasa kando. Hakuna. Kwa sababu mkianza kuleta vitu kama hizo kwa family, mtaleta mikawanyiko. Utaweza pata watu kwa family, kuna wale wako upande yangu, wengine wako upande hiyo, sio kitu mzuri. Kwa hivyo yeye na mimi ni mandugu, lakini mambo yetu kila mtu wako kivyake. Mandugu ambao wako milengo tofauti ya siasa na hawapigani. Hatupikani. Hata wakati yeye alikuwa katika serikali wakati wa Mwai Kibaki, sisi tulikuwa opposition. Na hata wakati huo Raila Odinga, mimi ndio nilisimama KICC nikapropose yeye kuwa rais wa Kenya mwaka wa 2007. Watu wakafikiria pengine nimeharibika kichwa, kwa sababu at that time there was tension between Raila na Kibaki. Wakasema nimefanya jambo la kuhatarisha sana, lakini nikasema hiyo ni uamuzi wangu, kila mtu aheshimu. Haya, kama nyinyi ni viongozi, mko milengo tofauti, unaelewana na ndugu yako na hampigani. Je, wewe Mkenya, kwa nini upigane na Mkenya mwenzako? Kwa nini uchukie Mkenya mwenzako kwa sababu ya tofauti za kisiasa? Kiunekiulia goda mweyolie. Westlands kuna Karura Ward, High Ridge Ward, Kitsuru Ward, Mountain View Ward na Kagemi Ward kwa kina Dedan Geshenga na kina Benjamin Wangari. Na Dedan Geshenga atakuja dakika ya mwisho tu aseme jambo. Mheshimiwa Wanyonyi, ni umekuwa mbunge huku kwa muda sasa. Unaweza jivunia umewafanyia nini? Unajua wakati mwingine si vizuri kiongozi kwanza kujipika kivua aseme nimefanya hii, ni watu wakuja waseme mheshimiwa amekuwa hapa, tumeachieve hii na hii. Lakini kitu ya mimi naweza kujifunia kabisa. Kitu ya kwanza nimeporesha mambo ya elimu. Ukiangalia shule za Westlands siko tofauti kabisa kuliko vile nilipata, na ukilinganisha hata na sehemu zingine utaona ya kwamba shule zetu za Westlands nimeziinua kiango ya kwamba wazazi wa Westlands sasa wanaweza kujifunia kupeleka watoto kwa shule za umma kuliko kupeleka kwa shule za private. Kitu ya pili, usalama uliimarika sana, kwa sababu tulileta watu pamoja kuanza kushirikiana, kuongea na kuwa na polisi na raia wakuwe ni kama watu tu wa chama moja, sio kuona polisi kama adui. Kwa hivyo tunaongea pamoja. Ukiangalia nikiingia wakati wa vijana wa bodaboda walikuwa wanasema ndio wanatumiwa na wahalifu. Hiyo mambo tulikuja tukakomesha, kwa sababu tulikuja tukaongea pamoja, hiyo mambo ikatulia. Kitu ya tatu, nilianzia miradi ya kina mama ambayo inaitwa table banking. Wakina mama wamepika hatua sana katika hali ya kutengeneza rasilimali yao. Wanatengeneza hizo mikakati, wanamwakiana pesa, na hizo pesa zimefanya biashara yao ikainuka na mambo mengine. Kuna miradi ya vijana pia ambayo tunaita miradi mitaani.
ambao tulianzisha, vijana wanajifunia hiyo. Alafu mambo ingine kama kutengeneza barabara na usafi na usalama na mambo ingine. Mambo mengi ukienda nimefanya kazi hiyo yote kushirikiana na wananchi wa Westlands. Siwezi nikasema ni mimi peke yangu, lakini tunashirikiana kwa sababu kama tunakuja kutengeneza barabara tunaenda wale ambao resident association ama wale wenyeji wa hiyo area, tukisema nataka kutengeneza barabara na watu wanafanyia biashara kwa barabara, tukiuliza wasonge kando, wanaitika na tunasaidiwa na wale wenyeji wa hapo. Lakini Westlands inakaa ni eneo ya matajiri. Yes, but there are so many pockets in Westlands ambazo siko katika vitongoji ambazo watu wanaishi kama Mathare, kama Kibera, kama wapi. Tuko nazo mingi na watu wajuangi hiyo. Tuna vitongoji karibu 10 within Westlands ambazo siko karibu na hizi maboma kubwa. Ukienda kwa mfano Runda, nyuma yake utapanda kuna kijiji inaitwa Kidhogoro. Na hiyo Kidhogoro ukienda wale watu wanaishi katika ile nini ya mabanda. Ukienda hapa karibu na Westlands hapa Kitusuru kuna Kibagare. Ukienda hapa Parklands kuna kijiji inaitwa Dipsy. Hizo zote ukienda siku hapo ndani, na hapo ndio watu wako wengi sana. Alafu kuna kijiji Masai pale na vitu na vingine mingi. Kwa hivyo kuna wale mchanganyiko kama hata ukisema constituency hata Kibra pia iko na kijiji huko na nini na hizi homes kubwa. Lakini huwezi jumuisha hivyo kwa sababu hiyo naonanga inatumika hata kwa serikali. Unaona wanaweka poverty index, wanaweka Westlands mpaka inaondolewa kwa nini kwa ile hali ya watu wa kusaidiwa. Wanasema Westlands inajiweza, lakini kuna hii kitu sisi tunawakilisha huwa naenda mpaka nasema wale watu wanatengeneza kitu kama hiyo ni wale wanakaa huko kwa ofisi. Hawajawahi fika kwa ground wakaona hii ground inafanana, wakaona iko mtu Kidhogoro, Kibagare, Dipsy, lakini shida zao ni the same ama ni tofauti? Ni same. Ile utapata ile shida ya Mathare ni ile shida iko hapa Kibagare. Ile shida ya Kibra ndio utapata iko hapa Kibagare na ama Dipsy, because unaenda hawa watu nyumba zikichomekewa zinachomekewa kabisa, unapata zimechomeka karibu zote. Unapata ile hali ya kukosa maji ama ile vitu ya kawaida yenye watu wanachukulia tu kwa kimsaha hivi. Ni mambo ambayo inaleta shida kubwa. Mheshimiwa Wanyonyi, hii shida ya nyumba kuchomeka, solution iko wapi? Nimekuwa nikisikia sijui slum upgrade, sijui wengine wanasema ni eradicate. Sijui wewe unafikiria nini kuhusu? Kuna jambo mbili hapo. Kuna kitu ya kwanza, vile hizo nyumba zimejengwa. Unajua kama nyumba imejengwa na mapati ama karadasi, hizi carton box tu, kitu yote kitokea, moto kitokea tu hivi inachoma kijiji mzima. Because hiyo kishika inaungua haraka sana. Kitu ya pili, kuna watu ambao wakati mwingine wanataka kunyakua hizo shamba, wanataka kufurusha watu. Sasa badala ya kuja hivyo wanakuja wanachoma. Sasa wakichoma ndio wakuje wafanye nini? Waondoe. Kwani wenye mashamba ni kina nani? Wenye plot? Kuna watu wenye unajua Nairobi kuna watu wale hata wajulikana, huwezi jua hata anaitwa nani, lakini wanakitaka kitu ndio naonanga wanachoma Kikomba, wanachoma wapi. Sasa wale watu wanatuma wale wakora kabisa, wanakuja wanachoma na inaenda hivyo. Wakati mwingine ni ile moto tu imetokea, unapata wanasema stove imepasuka, imelipuka, kuna vitu vingine moto nashika tu, na kwa sababu hiyo hali ya maisha ukienda huko ndani ndio utaelewa. Tutafanyaje sasa ili kuondoa matatizo? Ni jinsi vile President Uhuru Kenyatta amesema, na ya kwamba lazima tuangalie jinsi ya kuleta wachenge nyumba ambazo ni vile nyumba za mawe ambazo siko mzuri, ambao watu wanaweza ishi bila wasiwasi yote. Na hizo nyumba, unajua nilienda South Africa, nikaenda kuna kijiji huko ilikuwa inaitwa Soweto. Soweto. Ile Soweto ndio kila walifanyanga siasa, kina Mandela, kina nani, watu blacks walikuwa naishi huko. Sasa wakati President Mandela alikuja kuwa rais, akakuja akainua hiyo kijiji, wakawajengea nyumba za modern but affordable. Modern but affordable houses. Sile nyumba ambazo
si hali ya juu sana, but ni nyumba decent. Hata ukiona mtu yote anaweza ishi hapo. Hata Winnie Mandela ameishi huko mpaka amekufia huko. Desmond Tutu alikuwa anaishi huko. Na ukiangalia hizo nyumba wamezichenga vizuri, siko na barabara ndani. Kwa hivyo kitu yote kitokea, hata gari ya kuzima moto inaweza kuja ikapita. Kuna maji, kuna kila kitu hapo kama zile states zote. Kwa hivyo hata hizi zetu zilikuwa natakana siende hiyo kiwango. Waende waporeshe, waweke hizi nini, hizi nyumba. Na unajua walikuwa wameanzia yako huko Kibra, walikuwa wakaanza kuanzia yako Mathare. Na kwa sababu wanasema kuna watu ambao wanataka kuresist that kind of development, kwa sababu wale wenye nyumba hizo nyumba zenye watu wanaishi huko, kuna watu wenye hizo nyumba hawataki hiyo mambo. Inawezekana hapa Kenya? Inawezekana. Kwa nia na serikali ikiwa na kitu yenye huwa tunakosa hapa ni hivi. Tunataka kufanya kitu but hatujahusisha watu wenye watakuwa affected. Sometimes kuja muongee na watu, muambie tunataka kufanya upgrading of this place, tunataka kuhamisha muende muishi mahali fulani. Hizi nyumba zikiishi, nyinyi ndio mtachukua nafasi ya kwanza, sio mtu mwingine. Lakini kwa sababu ya ukora ambayo sometimes na huwa inakuwa, unapata wakisema, wakiambia watu wahame, au watu wanajua kwamba hawatarudi pale. Wale wanataka kufanya hiyo mambo wataleta watu wengine. Kwa hivyo ni lazima tukae chini na watu, tuwahusishe, tuambie na tukupatie assurance ya kwamba first priority, hizi nyumba zikishachengwa ni wao watapewa nafasi ya kwanza ya kuishi. Thegio muno. Thini wa studio tuna mheshimiwa Timothy Wanyonyi, ni mubuge wa guthurwo itura ria Westlands riria riri guku mucii wa Nairobi. Na mheshimiwa Wanyonyi no aretha guthurwo o ringi. Githurano giki turorete mweri wa kanana gukorwo agithio na mbere na gutongoria itura riri ria Westlands riria riri thini wa county ya Nairobi. By the way, kuna swali imekuja hapa ya basari. Kwenu kuna kuanga na basari? Kabisa. Lakini ambiwa kuna ilisimama sijui kwa watoto wengine, ama huwa mnaigawa kwa njia gani? Huwa tunapeana. Unajua tukisha pata pesa ya basari, huwa tunatangaza. Tunatangaza na tunaenda kupeana kupitia kwa every ward. Tunaingia katika ward kama ya Kangemi, Mountain View, Kitusuru, hivyo mpaka ward zote 5. Kila ward tunaenda penye iko. Kuna ward zingine ziko kubwa sana, sasa tukifika huko tunakawanya mara mbili. Kama Karura tunafanyia mahali mbili, mahali pamoja na kwingine. Kwa hivyo na tukishatangaza tunaambia watu wajitokeze wakuje wachukue forms. Wakishachukua forms ndio waende wajaze, waweke zile particulars natakana, ndio warutishe, ndio wafanye nini, waandikie cheki. Wakati mwingine kwa sababu sometimes huwa tunafanyanga, mara nyingi tunafanya wakati wa watu wameenda kazini. Kwa hivyo kama mtu ameenda kazini na pengine hakuwa amepata hiyo ujumbe, anaweza kosa hiyo nafasi. Na huwa tunajaribu sana kufikia kila mtu. Ndio huwa namaanisha ya kwamba lazima tufanyie nje, sio kwa ofisi. Kwa sababu tukifanyia kwa ofisi watu wanafanya ujanja. Lakini ikiwa kwa nje iko hadharani, kila mtu anajua hii kitu iko wazi. Kama amekosa tu kwa sababu forms iliisha ama ile kiwango tulikuwa tumeweka ilikuwa imeisha. Mimi usikia kuna maeneo mengine ambayo basari mtoto upewa hata 10,000 hata zaidi. Sijui kwako unafikisha ngapi? Unajua kiwango yenye tunapeana, wale wako college tunapatia 10,000. Wale wako secondary school tupatia 5,000. Na unajua kawaida wale watoto ambao wanasoma day school, ukipatia hiyo 5,000 is almost half the fees. Umelipa karibu half the fees. Na wale wako shule ambazo za bweni, zile za zingine, inaweza kuwa ni pesa kidogo. Lakini hiyo pesa mimi huwa naona inasaidia kwa kiwango kabisa. Kwa sababu mzazi akichukua hiyo check, unaona ile furaha yako nayo, at least imemuinua kiasi. Asante. Kuna mtu ananiambia ni kushukuru na nikusalimie kwa yale ambayo uliwafanyia kijiji cha Maasai. Mwambie asante. Thank you. Na anasema team tena. Haya, kuna swali imetoka kwa mtu anaitwa Junior wa Githogoro.
Uliza Mheshimiwa Wanyonyi, kwa nini yeye ni wa Azimio lakini anaenda na independent candidates MCS kwa mikutano yake? Unajua mimi ni mbunge wa Westlands. Kuna watu wamesimama viti tofauti. Kuna watu wamesimama katika vyama tofauti. Na mimi nikiita mkutano mahali, wanasiasa wengine especially wale wanawania vitu za MCS wanakuja kwa mkutano yangu. Kwa hivyo mimi mtu akikuja kwa mkutano yangu siwezi kufukuza yeye. Yeye mwenyewe amekuja, amejileta, akijipendekeza kwa watu kama watampenda wampenda, lakini mimi am not campaigning for him. Mimi siwezi campaign for him. Yeye mwenyewe amejileta. Mimi najua mimi nasimama na yeye. Unaona? Kwa hivyo kama amekuja mimi naachana na yeye. Si mimi sina lakini hautamnyima nafasi ya kuhutubia. Siwezi kumnyima nafasi. Kama amekuja ni kiongozi, si ndio? Ni kiongozi. Kama anakuja atajipendekeza na watu, mimi huwa nawaamua uamuzi ni wenu, si wa timu. Kwa sababu mimi kura yangu ni moja. Na hao ndio wako na kura. Yes. Kwa hivyo mimi mtu asijaribu kuniweka mrengo nyingine. Mimi niko Azimio ndani. Regio team. Shamba ya zimamoto Gigiri ati imebadilika kuwa private property. Hiyo jambo ambalo limejadiliwa na tukapata suluhu. Kwa sababu hiyo shamba ilikuwa imepeanwa na Nairobi City Council kitambo. Tulijaribu kurutisha hata wakati wa Kidero, wakati wa Mike Songo, na wenye walikuwa wamenyakua hiyo shamba, kwa sababu they were going to lose big time, they came and gave an alternative ya hiyo shamba ya hiyo fire station, na tukakubaliana na wao na NMS na sisi tukaitwa pia, tukakuja wakaenda wakapeana alternative site and the overt wachenge hiyo station wenyewe mpaka iishe. Sasa hiyo wamechenga iko karibu kuisha, hivi karibuni tutaenda kuishindua. Kwa sababu tulikuwa tumesema wasarende hiyo shamba ama walipe serikali, lakini wakakubali kupeana alternative na hiyo ikakubaliwa. Haya, Githogoro hakunanga public hospital, Githogoro hatunanga soko, Githogoro hatunanga playing ground. Baadaye Githogoro ilikuanga nini zamani? Kabla hiyo barabara kujengwa, hiyo kijiji bado ilikuwa. Kijiji ya kitambo. Hiyo barabara kwanza ilikuja ikadisplace watu wengine. But sasa ikakawanya hiyo kijiji mara mbili. Kuna moja huku, kuna nyingine huku. Unajua sasa mambo ya playground, mambo ya hizi vitu zingine, amenities. Hii ni mambo ambayo inatiliwa na mambo ya county. Kama ile ilikuanga City Council. Na tukienda huko Githogoro, kuna wenye mashamba hapo. Na tumechatiliana na wakakubali ya kwamba watatupatia nafasi. Kama tunataka kufanya maendeleo, watatuonyesha mahali pa kufanya hiyo vitu. Na tukakubaliana hivyo. Kwa hivyo sisi tunangojea tukishapata hela, tutaenda huko na tutafanya hiyo maendeleo. Tulikuwa tunataka kujenga kitu inaitwa Diobagester. Ile ambayo ya watu wote. Inakuja sasa wanajenga hizo joo, alafu ile nini inatumika, ina recycle, wana create vitu zingine kama gas nini. So tukakubaliana hiyo tutatengeneza, na tukishatengeneza hiyo pia itachengwa hapo social hall na vitu zingine mingi ambayo italeta ajira kwa vijana. Asante. Haya, hiyo swali lingine linatoka wapi? Yes. Uliza Mheshimiwa Wanyonyi kwamba sisi niulizie Wanyonyi, mbona wanasiasa wameajiri vijana mtaani wenye waliapply online hawapati, lakini wenye wamejipeleka kwa wenyewe ndio wanapata? Yani watu wameambiwa waapply, tuliapply online na sasa wenye wameandikwa manual ndio wanapewa. Tafadhali Mheshimiwa tusaidie. Imetoka pia huko Githogoro hiyo. Maybe kitu ya natakana kuelewa ya kwamba wale wali apply online ndio walipewa first priority kwa hiyo list ya wale vijana ambao hiyo kazi mtaani. Wao ndio walipewa nafasi ya kwanza. Na hizo nafasi zingine zimekuja tu kuchaswa hizo numbers ambazo zimepewa kila constituency na kila ward. Kwa sababu kila ward ilikuwa inapewa 750 vijana.
750 ama pesa 750 vijana wale wanachukuliwa na hiyo sio kuunganishwa na wale wengine wale na jina yote yenye ilikuwa inapiwa kwa hiyo list ya 750 na alikuwa ameapply online atachukuliwa kama alikuwa ameapply online. Okay. Yeah. Haya. Wewe ndio chairman wa Azimio Nairobi? Ndio. Haya, good. Kwa nini mumezoni Nairobi? Ati hiyo ni sehemu ya ODM, hiyo ni sehemu ya Jubilee. Alafu kwani Parklands na Karura anafanya kazi na ODM MCS candidates ambao walizoni out wakakimbia independent, na huku Azimio representatives ni wa Jubilee. Mbona haendorse hao hadharani? Usijini nani? Unajua wale ambao wako Jubilee ni najua Parklands mwenye wako Jubilee ni Mheshimiwa Malde. Malde ni the sitting MCA wa Parklands ambayo pia tunafanya kazi pamoja. Hata yeye kule mikutano zangu yeye huwa na mimi huwa na muintroduce na mpatia na platform ya kuongea na watu. Na vile nimesema, unajua watu wakikuja kwa mkutano na anawania kiti chochote, mimi sitamkataza kuongea. Tunapatianga hata vijana youth leaders kuongea kwa mikutano. Kwa hivyo mtu kama amekuja kama huyu utamnyima nafasi namna gani unless akue mtu hostile. If he's hostile, we will not allow him to talk to in our meeting. Yeah. Kwa mfano mtu wa Yehuda akikuja kwa meeting yetu, I'll not allow him to speak. But unajua hawa wametoka kwa mrengo yetu and are still working within our own arrangement. So ni wao tumekaa, lakini by the end of this month tutakuwa tumesikizana. Kwa sababu hatutaki watu wakawanye kura. Tunataka tufike kiwango ambacho wale watu ambao wamesimama viti kwa tiketi tofauti na wako katika mrengo wa Azimio waondokee, waachie mtu mmoja. Kwa sababu tukienda hivyo tukikawanya kura wataleta shida. Haya. Asante. Umesalimiwa na jamaa anaitwa kama mimi Kamau Fio, yes. Hiyo ni candidate wa Jubilee katika ward ya Karura. Anasema MCA. Yes, anasema inawezekana. Yes, inawezekana. Unaonaje Azimio Nairobi by the way? Tutashinda. Tutashinda kwa ukubwa sana. Tutashinda. Baba atashinda na kura mingi sana. Kwa sababu kani? Sisi tumekuwa tunapikana na Jubilee. Na Jubilee wamekuwa kama last election. Baba alikuwa ameshinda President Uhuru na kura kadhaa. Si ndio? Na sasa Jubilee na ODM wako pamoja. Hizo kura zote tukiziweka pamoja zitakuwa kura mingi sana. Viti sasa tunataka kupambana ndio tushinde viti mingi, ni hizi viti za ubunge na viti za MCS. Sana viti za MCS tunataka tukuwe na majority katika county assembly. Ili governor wetu akiwa katika city hall lazima awe na friendly assembly, isikuje kumletea mambo ya kumwimbichi ama vitu zingine. Governor wako ni nani? Governor wetu ni Kadhe. Huyo ndio governor wa coalition. Sisi tuko katika muungano wa coalition, na tulipoondoka huyu ndiye aliingia na tukaamua sasa sisi tutatembea na yeye. Na yeye ndio sisi tunapikia tepe mpaka sasa hivi. Wewe si mkabila kabisa. Mimi ni mwana Kenya na mimi ni mwanasiasa wa Nairobi. Unajua ukiwa huko mashambani unaweza pikiwa kura na kabila moja. Unaweza hata ongea hiyo lugha huko. Lakini katika Westlands niko na kabila zote. Na lazima nitafute kura kwa hizi kabila zote. Unaona kama rafiki yangu Mungu hapa alikuwa tunapingana na yeye, lakini saa hii tunafanya kazi na yeye. Na mimi huwa naambia kwamba mimi ndio mbunge wa sasa. Kama ulinipigia kura, kama ukunipigia kura, mimi ndio nitakuwa mbunge yako, mimi ndio nitakufanyia kazi. Wewe ukikuja kwa ofisi yangu, kuja bila wasiwasi. And I know people come and I serve them. Ukienda pale Kangemi, pale Githogoro, pale Maasai, utapata Muluya hapo, Mkikuyu hapo, Mkamba hapo, Mkisii, Mjaluo, Mkale. Huwa wanaishi namna gani? Wanaishi, utawahi kusikia watu wameshikania mabanga waseme wewe kwa sababu wewe ni Mkikuyu, wewe ni mkabila hii wapikana? Hapana. Hawa watu wanaishi kama ndugu na dada. Vitu natokeanga tu sometimes wale watu wanakuja kuleta mikawanyiko ni watu wa nje
ndio wanakuja kuwachokora hapo waanze kupikana. Ukienda kwa hizo vijiji, kwa mfano mimi nikikuwa na kampeni kiti ya governor, nikienda huko sehemu za Eastlands, nikudana na vijana wako na hasira sana, lakini nilipokaa na wao unapata wamechanganyika, ni Msomali, Mkikuyu, Mkamba, kabila zote. Lakini wanaongea lugha moja. Wanasema sisi hapa ni vijana. Sisi hatujui kabila ni nini, lakini ukitaka maslahi yao lazima upitie kwa hiyo leadership yao. Wako na leadership yao. Kwa hivyo naona hawa vijana wao hawatembee kwa sababu mimi ni kabila hii, mimi ni kabila hii. Hapana, kabila hawa ni vijana. Ndio. Thank muno studio mwirore rioringe twina Mheshimiwa Timothy Wanyonyi, mubunge wa Westlands goko Nairobi, na nawe chairman wa ngwataniro ya chama ciote ya Azimio county yothe ya Nairobi. Mheshimiwa, niruhusu nikuulize hili swali sababu limekuja. Uliza Mheshimiwa Wanyonyi, ni kwa nini pesa za watu PWDs, watu wenye disabled, huwa zinapeanwa aje? Sababu nimeapply since 2019 na sijawahi pata. Huyu ni mtu ambaye ako na ulemavu. Labda unaweza pata jibu? Unajua kuna idara ambayo inaitwa National Council for Persons with Disability, ambayo ni kama idara yoyote ya serikali. Hii ndio huwa inasimamia mambo ya walemavu, na huwa tunawapatia pesa kutoka kwa treasury kama ile idara yoyote ya serikali. Sasa kupitia kwa hiyo chama, wako na uongozi wao, ndio wana mikakati yao vile kukawanya hiyo pesa. Kuna pesa ile wanapatia walemavu ambao wako na ulemavu kabisa, ile wanasema severe disability. Wanapatia wale wazazi, pengine wale watoto wako na severe disability. Kuna wanasaidia pia wale watu ambao wanataka mahitaji fulani, kama mtu anataka wheelchair pengine hawezi pata. Kuna wale wanataka mambo ya school fees, wanataka na wasaidiwe. Na kitu iliyoko ni kwamba pengine hii National Council inatakana ikuwe devolved pia ende kwa counties. Ndio ifikie wale walemavu wako mashinani. Sana because iko tu hapa Nairobi, hijafikia huko chini. Ndio pengine watu hawajaifeel. Kitu ya pili, ikianza serikali ilikuwa inawapatia pesa kidogo sana, lakini tunakuwa tunawapikania ili wapate pesa kiwanga ambayo itafaidika na wale watu ambao wanataka mahitaji. Kwa hivyo, kwa mfano, kuna watu wanakuja pengine wanataka wasaidiwe kwa mambo fulani, lakini akifika hapo pengine hiyo pesa imeisha, ama pengine hajapata communication ya kumweleza ya kwamba hii haiwezifanyika hapa, inaweza fanyikia mahali pengine. Hiyo ndio nafikiria National Council wanatakana wa invest in kitu naenda communication properly, na pia waanze kufikiria mambo ya kudevolve their services to the mashinani. Alafu pia nikuulize kuhusu kazi. Huwa tunasikia 30% ya kazi zinafaa kupewa people living with disability. Huwa inafanyika hiyo kweli? It is actually 30% ya 30% for youth, people with disability and women. So ukiangalia kama wanakawanya tu vizuri na kuwa na 10%. But kwa sababu mara nyingi wale watu ambao wanaachwa nyuma sana ni wale walemavu, because mara mingi hao watu hawana mtu wa kusaidia. Kitu ya pili, pengine hawana uwezo especially kufikia hii tenders za serikali. Hiyo ndio pengine hiyo kitu inakuwa. Lakini kwa sheria inasemekana ya kwamba 5% of ya employment yote inatakana iwe ya walemavu. Na wanapata sana kwa serikali ndio inatakana kuwekeza hiyo, napata kwa serikali hiyo hawajafikia kwanza bado. Kuna kampuni fulani ambazo tume approach na wakakubali, wameweka hiyo kiwango mpaka wamefikisha. Wameemploy watu wale wako na disability mpaka wamefika hiyo kiwango. Kwa hivyo zile kampuni kama hizo sisi tunashukuru, lakini tunataka kuhimiza serikali ya kwamba watu walemavu ni watu wachache sana. Wakipewa nafasi haita affect anything. Kwa hivyo waweke tu rasilimali katika hiyo idara ya National Council for Persons with Disability, ili hao watu wa wasimamizi wafikie walemavu karibu wote katika Kenya yote. Ndio, umesema ni wachache, lakini kuna familia fulani huficha watoto wao, watu wao ambao kuna ulemavu. Sijui ungekuwa na ujumbe wote kwa wao?
Unapata mtu anafungwa na mnyororo. Kwa sababu mimi nataka kusema ya kwamba hawa watu wakijua, kwa sababu kuna mahali wanaweza pata usaidizi, wanaweza kuwa na njia ya hata kupeleka hawa watoto shule. Unapata mara nyingi hawapeleke watoto shule, mara nyingi wanawaficha. Lakini sheria pia nasema ukificha mlemavu ni hatia, unaweza chukuliwa hatua ya sheria. Lakini wakati mwingi sio makosa yao. Makosa ni ya kwamba huyu mama ana kijana mlemavu na lazima atafute kitu ya kukula ya familia. Kwa hivyo na hana mtu wa kumjunga, ndio anaweza akimwachilia tu anaweza akapotea. Kwa hivyo wanaenda amfungie kwa nyumba ama atembee na yeye ama afanye kitu kama hiyo. Ndio wakati mwingine wanapata ni shida kubwa sana, lakini wakifikiwa wapate usaidizi, ile usaidizi ambayo itawawezesha wao pia wajione kama wao pia ni Wakenya. Ndio itasaidia kwa kiwango kikubwa sana. Lakini huwa naambiwa wanakasirika haraka sana. Kwa sababu mara nyingi unajua kama umewekewa ile kiwango nakaa kama mnyama, utakuanga kwa hiyo hali ya hasira. Unaona kuna watu wale wanapepanga kutoka kwa nyumba na kucha anawekwa kwa barabara. Aombe. Na asipoomba hiyo siku alete pesa hata kula. Hata kuchapwa. Hata kuchapwa anachapa. Kwa hivyo kama huyo mtu anachukuliwa kama mnyama, anakaa yani kiwango ya mnyama, hiyo mtu atakaanga na hasira because anaona ni kama everything is against him. Haya, ndio tuondoke hilo swala. Kuna mwingine anauliza ni mambo kama gani walemavu huwa exempted? Wanakuanga exempted kama kwa mfano unataka kununua kitu kama kari, unataka kununua wheelchair, na wale ambao wameajiriwa wanafanya kazi, kuna kiwango fulani ya mshahara yao haitakani kuwa taxed. Inatakana ikuwe wanaondoa wakipata hiyo certificate kutoka kwa KRA, wanapeana huyo mwajiri, na huyo mwajiri atakuwa hata mkata hiyo pesa, kwa mfano pay as you earn or something like that. Sasa hiyo wanaacha up to kiwango fulani. I think it's up to 100. Wale wanapata mshahara kutoka chini sana mpaka 150,000. Hiyo kama hiyo ni kiwango yako, hiyo utalipa ushuru. Hiyo ilipita hiyo. Mliwatetea hapo, mlifanya hiyo iko ya. Hii shamba ya Kifagare. Yes. Iko na maneno Zaka nauliza kesi, kama unaweza kuwaelezea imefika wapi? Hiyo kesi iko kotini, bado tunafuatilia na tunafikiria tusha approach hata National Land Commission wakuje waangalie, kwa sababu hiyo shamba mimi nikielewa kabisa kihistoria, hiyo shamba au watu walipewa na mheshimiwa Mzee Jomo Kenyatta akiwa rais. Alikuja akawasettle pale. Hiyo shamba ilikuwa shamba ya railway. Najua kitambo railway ilikuwa inapita huko. So walipong'oa railway huko wakapeleka huko, hiyo shamba ilikuwa ya railway. Mheshimiwa Kenyatta akakuja akachukua watu akafanya nini, akawasettle pale. Lakini kuna watu wanakujanga wale nakwambia wale wakora, wanaenda huko National Land, wameona hii shamba haina title deed. Kwa hivyo wanataka wakuje na hiyo title deed, claim ownership, ahamishe watu. Na hiyo ndio kitu wanaleta shida kabisa. Ndio. Haya, Kangemi Wines and Spirits shops zimejaa Mountain View Ward na ni mahali residential, kwa hivyo hiyo pia tunaomba iangaliwe. Maduka za wine na spirits, mtoto anatoka shule anapitia katikati ya mabaa ndio ingia kwao nyumbani, kwa hivyo hiyo pia muangalie. Hiyo ni kitu ambayo sisi huwa tunaangalia na tumeambia wale wana license vitu kama hizo ya kwamba waangalie huyu mtu na license anafanyia biashara wapi. Lazima waangalie mazingira ambayo anafanyia hiyo biashara. Ndio watu wajue kwamba hapa ni residential, hawatakani kuweka kitu kama hiyo. Nataka kumuita Dedan Mogoge Shega ndio akuje tusikie pia yale atakayosema. Lakini kabla yeye akuje, hebu tueleze about your future plans za Westlands. Una mipango gani siku zijazo? Ikiwa watakurudisha. Mimi manake hadi zinatolewa siku hizi. Niko na hakika nitarudi. Na mimi nikisharudi, kuna kazi tumefanya, tunataka tuendelee na hizo mikakati. Kuna shule kwa mfano mimi nilianzia shule za secondary school, 4 secondary schools ambazo tumechenga kutoka zero mpaka penye zimefika. Na imepaki tu kiwango kidogo sana kusimaliza.
Kitu ya pili, mimi na believe ya kufanya kazi na watu. Na vile pia tumeshirikiana na watu wa Jubilee. Tunataka na pia sasa kwanza kuleta umoja wa watu wa Westlands kabisa. Tukae pamoja, tufanye kazi pamoja bila wasiwasi. Kitu ya pili ambayo tunataka kufanya tukirudi, kwa sababu najua tunaenda kuingia serikali, tunataka kuhakikisha kwamba maisha ya watu katika hizi vijiji zetu imeboreshwa. Usalama umekuwa bora zaidi. Sile masoko ambazo siko katika eneo bunge la Westlands siwe zimejengwa na zimeletwa, wameweka ile nini za kisasa ndio watu wafanye biashara bila wasiwasi. Jambo la mwisho, najua kuna wamama hata pia huko sehemu za Kangemi, vikundi za kina mama ambao wanangojea title deeds za mashamba yao. Pia tutafuatilia tuone ya kwamba kwa sababu rais mwenyewe alikuwa amepromise kama hizo vitu wataleta hizo vitu haraka, wapatie hizo vikundi za kina mama hizo title deeds za mashamba yao. Good. Unaongea ukiwa na confidence ya kuingia serikali. Yes. Una uhakika baba na Martha watawahi kitu? Nafikiria hata ukiangalia saa hii tangu Raila Odinga achukue Martha Karua kuwa mgombea mwenza, mambo imepatilika kwa kiwango kikubwa sana. Hata ukiangalia opinion polls imepatilika, ukiangalia kila kitu imepatilika, na tukienda hivi the next 1 month I think ile kitu naenda kupata ni landslide. Yeah. Haya, wacha nikuulize hili kabla ya Mogo aingie. Huwa nyinyi ambao ni viongozi wetu na ambao constituencies zenu zina slums, kama kwenu kuna Kangemi, Githogoro, huwa hamtaki hizo slums ziimprove, sababu zikiimprove, maisha ikiimprove, wale jamaa ambao ndio wapigaji kura wenu huko watatoroka ama wataishi maisha tofauti sana na mtakosa wafuasi. Ni ukweli nyinyi viongozi wa Nairobi mnataka tu hizo maslums zikae zilivyo? Hapana. Maybe wengine, lakini sio mimi. Mimi kibinafsi, mimi na believe ya kwamba lazima ufanye bidii uinue kiwango ya maisha ya mtu. Na kuinua kiwango ya maisha ya mtu ni kwa njia mingi. Uwezesha huyo mtu afanye mambo yake, apate pesa yake. Uwezesha huyo mtu apate mahali pa kuishi. Uwezesha huyo mtu kama ana watoto wasome. Na wale watoto wanaweza soma mahali popote. Shule kama ameitwa na Alliance, aenda Alliance. Kama anataka Nairobi School, hivyo Kenya High. Na ukiwawezesha hivyo, utapata huyu mtu hata kama anaishi wapi, anajua kwamba yeye anaishi hapo, mtoto wa tajiri na mtoto wangu wanasoma shule moja, na mtoto wake achakaa nyumbani kwa sababu hana fees. Na kama soko kupewa license, kama umepewa kipanda hapo, yule pia amepewa kipanda pale afanye biashara bila mapendeleo. Na kama unataka hivyo, lazima uwezeshe watu, kwa sababu usalama yako ni hao watu wakue pia na mapato yao. Kama unafikiria unataka usalama, lazima jirani yako asikue na njaa. Haya, na ikija ni kwa rent, hamtaki iende juu. Mimi Kamau niko na kanyumba kangu, niendelee tu kulipisha pesa kidogo, juu nikiongeza rent wafuasi wa Wanyonyi watatoroka, Wanyonyi atakosa watu wa kumpigia kura. Unajua mambo ya rent, that is a private investment. Sasa mara nyingi inategemea landlord na tenant. Na pia landlord mwenyewe ataangalia ile mahali ameweka hiyo investment yake. Akiweka rent kiwango hii, atapata wateja ama watu watahama waende kwingine, kwa sababu kuna hiyo competition pia. Kwa hivyo mimi kama kiongozi siwezi nikashurudisha landlord alipishwe kiwango fulani ya rent. Hiyo is a private business. Even serikali haiwezi fanya hivyo. The only thing serikali inaweza fanya ni pengine kurudisha chini hali mambo ya ushuru, na waambie landlord, kama tumepunguza gharama ya kuchenga nyumba, pia punguza hii nini ya kulipa renda ama kitu kama hiyo. But kama cement unanua mfuko 1,000 na yule mwingine amechenga wapi amejunua, lazima upate investment. Asante Mheshimiwa Wanyonyi. Jamaa mmoja ambaye alikuwa anakuchapa
ako karibu na wewe. Sio kukuchapa vita ya kukupiga kisiasa. Nijai hata muleta hapa. Yes. Na tukaongea sana mambo ya Westlands. Dedan Mogo wa Gishega, karibu sana. Thank you governor. Twalie githwari kana Gikuyu. Hore okwenda. Umebadilisha msimamo. Kulingana na vile Azimio tulienda, mimi nilikuwa pande ya Jubilee, na Jubilee iliungana na chama cha ODM. So vile mheshimiwa amesema ni hivyo. Kasemekana mahali Jubilee ilishinda, Jubilee irudishiwe ticket. Mahali ODM ilishinda, ODM irudishiwe ticket. So kwangu ikakuwa mimi nimeshinda na Jubilee. Lakini hiyo ilikuwa zone ya ODM. So ikabidi hiyo ticket lazima ipewe mtu wa ODM ambaye ni mheshimiwa Tim Wanyonyi. Na mimi nikaona hakuna lingine la kufanya, sababu siwezi pigana na serikali. Nimekuwa na Uhuru tangu aanze siasa zake, na yeye ametuonyesha mwelekeo ni huo. Na mimi nikaona lazima niunge Azimio mkono, sababu Azimio ni kuunganisha Wakenya wote. Ndio. Kabila zote, watu wote wawe pamoja. Tuwe na Kenya ambayo haina ukabila. Ulikubali kiroho safi? Mimi nilikubali kiroho safi. Nikasema mimi nitafanya kazi na Azimio, nitamsaidia mheshimiwa Wanyonyi. Kura zangu zote, hata sasa naendelea kuomba watu wangu ambao walinipigia kura zote, raundi hii tumpigie mheshimiwa Wanyonyi hizo kura zote. Tuweze kuunda serikali ambayo ni ya amani. Mogo, wakati ulikuwa wewe mwenyewe unaomba kura, kuna ahadi ulikuwa unatoa kwa watu. Kuna watu ambao walikuwa wanakutaka, wanakupenda, wanasema tutachagua Mogo. Sasa hizo ahadi umeleta kwa mheshimiwa Wanyonyi, yale ambao ulikuwa unaahidi watu, kana hadhiri yate hao. No, ule hali ni atiriri. Wona githuruno gya thirari, riu thaici twi campaign ine. Campaign yari kana tuguikara thi. Tuvange mitaratara ya uria tukuruta wira. Sababu mimi niko na maoni yangu ambayo labda ilikuwa ni tofauti kidogo na ya mheshimiwa Timu. Lakini tutafanya kazi pamoja. Kama mimi nilikuwa na maoni ya kusema labda vijana hapa watafaidika namna hii, tutakaa chini na yeye, nimuelezee, we share those ideas. Tukiona inawezekana na sababu inawezekana, tufanye kazi hivi. Ndio. Wewe haukuenda independent. Useme Jubilee na ODM wameshikana, wameleta Azimio, na wamesema Westlands ni mheshimiwa Wanyonyi, mimi nakimbia independent. No, watu wangu kusema ukweli walikuwa wameamua twende independent, lakini baada ya mashauriano na wazee tukaona ya kwamba tukienda independent tunaenda kupiga serikali, na sisi ni watu wa serikali. So tukaona turudi ndani ya serikali, tufanye kazi na serikali. Zile viti ambazo serikali ikisha maliza kushinda, sababu tuna uhakika Azimio itashinda asubuhi mapema. Tukishamaliza kushinda, kuna zile ambazo tumeongea na mheshimiwa Wanyonyi, na tumeongea na chama cha ODM na pamoja na Jubilee. Kuna zile viti sisi tutapata kama Jubilee. Tukishapata hizo viti, pia tutazitumia kusaidia watu wetu. Ndio. Kwa hivyo bado nafasi haijapotea. Ndio. Tuna ile nafasi, tutapata nafasi kwa CDF ya mheshimiwa, tutapata nafasi kwa county government, na hata kwa national government. Aya, asante. Maswali mawili tu, moja kwako na la mwisho kwa mheshimiwa Wanyonyi. Umekubaliana na yale mheshimiwa Wanyonyi amesema kuhusu Westlands, matatizo ya Westlands na suluhisho? Ni yale na ni hivyo. Kama sasa kijiji ya Kibagare, vile amesema kesi iko kotini, mimi vile anasema ni hivyo. Tunapigania hiyo shamba au watu hapo wapate title deed. Kuna ile kijiji kingine pale inaitwa Huruma pande ya Karura, na hiyo nao wametakikana wapate title deed hapo, sababu wameishi miaka mingi. Mashida za kama Githogoro na mahali kwingine zote tutaungana kutatua. Watu wa Githogoro wapate social hall, hospitali na soko. Hizo ndio vitu za muhimu. Na pia wapate sewer line. Sasa mnafanya kampeni pamoja. Sasa tunafanya kampeni pamoja. Mheshimiwa, nataka tumalizia na wewe. Labda kama kuna swali, jambo sijakuuliza, pamoja na yale Mogo amesema. Sisi vile tumekuja pamoja, ingawa hata hapo mbeleni mimi na mheshimiwa Mugo last time tumeshindana 2017. Mimi nikakuja nikashinda, na yeye pia alipata kura mzuri. Alipata kura 30,000, mimi nilipata 60,000, which ukiangalia hizo si kura za kuchezea. 30,000 ni kura mingi. Kwa hivyo tukiangalia huko kama tunaenda mbele na tumeungana, tunataka tulete wale watu wafuasi wetu wote wale wanaunga Azimio mkono, tupike kura pamoja, na tuhakikishe ya kwamba hii serikali ya Raila Amolo Odinga na Martha Karua ikuwe na
food soldiers wengi katika serikali, wabunge na MCS. Na vile vile wale watu ambao walikuwa wamesimama na hizi vyama, lazima serikali kishaingia lazima pia wapewe nafasi ya kuhutumia kuhutumu katika hiyo serikali. Jambo la mwisho mimi nataka tu kuambia wale watu wa Westlands, sisi wote wale wanatafuta kura waje watafute kura. Sisi tunatafuta kura kwa njia ya amani na tunataka kila mtu atafute kura bila kufanywa mapendeleo yoyote. Na mimi nikiwa mbunge wa Westlands nimesimama na hiyo msimamo ya kwamba wale wapinzani wangu si adui wangu. Watafute kura vile wanataka. Lakini pia watafute kura wanakijua ya kwamba vile vile kuna viongozi wengine. Na tukienda kama wanaenda kuleta mambo ya kukawanisha watu, itakuwa shida yako mwenyewe. Lakini sisi tunataka umoja katika eneo la Westlands. Tunataka watu wote wa Westlands, wale wanafanya biashara, wale wanaishi huko, wale wanakuja kama wageni, wote wakihizi wako nyumbani bila wasiwasi. Na mimi na Mheshimiwa Mugo tukumekuwa kama sasa nduku. Tunaongea lugha moja, tunatembea pamoja. Watu wakikuona hawaoni tofauti yetu. Ndio. Asante. Labda kuna neno moja ama mawili ya Kikuyu ambayo unajua? Hapana. Salamu. Naweza sema kitu. Unajua wanasema watu wakitaka kujifunza lugha mara nyingi unafunzwa maneno mbaya kwanza. Alafu sasa unaweza kusungumuza kwa TV, national TV alafu mtu anakuambia bana huyu jamaa bwana anatukutukana. Una gani? Kwa hivyo tuachie hapo. Haya, asante Thegio muno. Asante, na huo umoja mumedhihirisha. Uendelee namna hiyo Kenya mzima. Asante Mheshimiwa Timothy Wanyonyi, mbunge wa Westlands. Thegio muno Dedan Mugo wa Gichega. Onawe kuma kure mwena wa Westlands. Direct yoreke tumekinya umwiroreri tukoragia na ruthiomi rwa Githwairi. Na thegio muno ni ndona Inooro Ruciini Westlands message ni nyinge muno mwatuma ciuria odo umwe na maoni. Reke tukinyie direct hau tukoragia ruthiomi rwa Githwairi nigetha tucoke Gikuyu-ini na Josephat Kamanya na Anwa Njuhi nio ageni aria Njoroge wa Githinji eno tugitiriha ikereka ria gatatu ria tafarira ya Inooro Ruciini. Nie jetagwo Kamau wa Kang'ethe na kindu thuire no mehe. Asante. Thutha wa kuinĩkĩrĩria Amani Gardens Phase 1 rĩu Golden Dreams Land and Properties Limited nĩtũcokereirie na Phase 2 ploti cia 50/100 na rodeka 20 kuma Matu Town na mita 800 kuma Masinga kũndũ kwĩna maĩ, thitima ona neighbors. Irigicĩirio nĩ Masinga Level 3 Hospital, Police Headquarters na Masinga Boys High School. Thogora nĩ ciringi 250, ũkarĩha deposit ya ciringi 50, balance ũkarĩkia na mĩeri 6 na wagũra cash nĩ ciringi 230. Oho no wĩgwatĩre ploti cia 50/100 thĩinĩ wa Precious Gardens Malindi, dakika 25 kuma Malindi Town na 2.5 km kuma Marereni Town. Thogora nĩ ciringi 120 na wagũra cash nĩ ciringi 100 na marĩhi maya nĩ hamwe na title deed. Hũra 0718004455. Wabici nĩ Ruiru Town BD House gorofa ya 3. Golden Dreams Land and Properties Limited. Your home, your comfort. Kambuni ya Ruiru Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwĩtia oda yaku, tũcerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru Town na no tũcerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Motora muthia out hii ciana ciao kamuria migunda kigayo mwariku haya warauga atia niki urauga atia ukende muonie kuria migunda tigarire kundu kwina raithi kilomita 2 kuma haria kangundoro ndi gukaha mugunda-ini ni goko gugitagwo Dagmar Guruni Green Gardens haya niki ndume hau na hau na thitima ukaide muonie ya hingura gogotie kendo gutari thukuru nayo ndikire haha na maneighbor maya kwagia tiriri ni macangite bei nginya 380
na deposit uraigira ciringi 50,000 Ofisi cia juire. Ofisi citori ti haria Ruiru bypass CNM center first floor. Dagmar Land Investment. We promise, we deliver. Nwega muno ni undu wa guthi na mbere guikarania na ithuĩ thĩinĩ wa Inooro TV. Nĩ warĩkia kũigua mũgucokerwo gwa tabarĩra ĩyo ya Inooro Ruciini kama wakang'ethe makĩria na mũmbunge wa kũrĩa Westlands ũgwĩtwo Tim Wanyonyi. No tũgũkorwo tũgĩcokera riboti ĩrĩa nyuma nayo kana ndereti ĩrĩa nyuma nayo na ateti erĩ. No mbere gwĩre Kenya gũthomera mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ na ĩkorwo nĩ hĩndĩ ĩrĩa na ithuĩ nĩ thaa 4:25 cia rũciinĩ. Mũteithia wa Raila Odinga ngwatanĩro-inĩ ya Azimio la Umoja Martha Karua arĩ kaunti-inĩ ya Nyeri kũrĩa aracemania na arĩa maramatha iturwa cia MCA. Kahinda nĩ akadera cindane na mwandĩki wa mohoro kuma mwena ũcio wa kaunti ya Nyeri Martin Munene nigetha atumenyithie ũrĩa kũrathiĩ na tũkũnyitana nake na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Mũndũ gwĩtwo Martin kũhana atĩa mwena ũcio wa Nyeri na nĩkĩo tũmathĩire nginyagia rĩu? Nĩ wega mũno mũndũ Githinji na njuge atĩ ũtoguo ũragĩtarĩria nĩ atĩ mũndũ gwĩtwo Martha Karua ũrĩa ũkĩrĩ tigiti-inĩ wa mwena wa Azimio gĩturwa-inĩ kĩa president ta mũnini wa Raila Odinga nĩ arĩkĩtie gũkinya kaunti-inĩ ĩno. Na haha ndũgamĩte mũkawa-inĩ ũrĩa kwĩna mũcemanio. Nĩ mũcemanio ũtanyĩtwo gũkorwo ũkĩrehe hamwe atongoria a matũra matiganĩte na arĩa maramatha iturwa cia MCA rungu rwa ngwatanĩro ya Azimio. Nĩ ndakorwo ngĩona atongoria kana arĩa maramatha iturwa cia MCA akuma kĩama kĩa Jubilee, ndakorwo ngĩona akuma kĩama kĩa NARC Kenya kĩrĩa gĩkoragwo gĩgĩtongorio nĩ Martha wa Karua. Na oho ndakorwo nginya ngĩona amwe a arĩa maramatha iturwa itiganĩte ta cia ũmbunge. No thengia ya ũguo nĩ ndona atongoria matiganĩte a matũra maya ma kaunti ya Nyeri, mũndũ ta ũrĩa warĩ mũmbunge wa kũrĩa Teto Ndung'u Githinji na angĩ. Mũndũ gwĩtwo Martha wa Karua mheshimiwa ni akorwo agikinya ndagika ta 5 thiru na ni makorwo makĩingĩra mũcemanio haha rumu haha thutha wakwa kũrĩa twerwo ni megũkorwo makiaragia na makorwo magicokanĩria ũhoro konainie na maũndũ ma kĩũteti mũno ma kaunti ĩno ya Nyeri. Na kuma hau nĩ tũnie gũkorwo akiuma gũkũ athiĩ kaunti ya Laikipia mwena ũrĩa wa Nanyuki kũrĩa atanyĩtwo gũkorwo na mĩcemanio ĩngĩ. No gwa kahinda gaka nĩ akinyĩte na mũcemanio ũcio nĩ wanjĩtie. No nĩ makorwo magĩtũtarĩria atĩ thutha wa mũcemanio ũyũ nĩ megũkorwo magĩcoka haha matwarĩrie na magĩtwĩre nĩ marĩkũ magũkorwo makĩarĩrĩria. No mamwe tũratanya makorwo makĩarĩrĩrio mũcemanio-inĩ ũyũ nĩ ũhoro ũkonainie na gũkorwo makĩmathĩra mũndũ gwĩtwo Raila Odinga na Martha wa Karua kura cia gĩturwa gĩa president. Na oho gũgĩkorwo na magĩbanga mĩtaratara ya gũtigĩrĩra atĩ o ta Azimio thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri nĩ makorwo makĩgia na ambunge kana MCA a kaunti aingĩ ũndũ magakorwo marĩo aingĩ kana majority thĩinĩ wa bunge ya kaunti ya Nyeri. Nĩ mũcemanio tũgũkorwo tũgĩthikĩrĩria mũno kwa njĩra ya hakuhĩ mũno. No kwa kahinda gaka nĩ twakorwo tũkĩrwo tũmahe kahinda maranĩrie macokanĩrie. No nĩ megũkorwo magĩũka makorwo makĩaranĩria na andĩki a mohoro na magĩtwarĩria ntũgũgĩtigĩrĩra atĩ mwĩroreri wa Inooro TV nĩ akorwo akĩmenya na kinyi nĩ atĩa mũcemanio ũyũ wakorwo ũkiuga nĩ matua marĩkũ magĩtuo na ntũgũgĩkorwo tũgĩkũmenyithia. No gwa kahinda gaka ũrĩa ingiuga nĩ atĩ mũndũ gwĩtwo mheshimiwa Martha wa Karua nĩ akinyĩte na mũcemanio ũcio na MCA kana arĩa maramatha iturwa cia MCA ngwatanĩro-inĩ ya Azimio nĩ wanjĩtie. Gaũcokerio studio kuma kaunti ĩno ya Nyeri niĩ njĩtagwo Martin Munene. Mũndũ gwĩtwo Martin na nĩ tũgũgĩeterera riboti ĩyo na njĩra ndaya thĩinĩ wa mohoro maitũ mokĩte. Ũcio nĩ mwandĩki wa mohoro mwena ũcio wa Nyeri Martin Munene. Gĩkundi kĩa andũ arĩa maikaraga na wathe kaunti-inĩ ya Nairobi magomanĩte mwena wa Race Course Dagoretti ya mũhuro kĩgomano-inĩ kĩrĩa kĩharĩrĩirio nĩ mbũtũ ya Kenya Kwanza kũngania mawoni mao igũrũ rĩgiĩ ũrĩa mangĩenda thirikari ĩrĩa ĩgũka ĩkamekĩra. Thutha wa mũcemanio ũcio mbũtũ ĩno ya Kenya Kwanza nĩ kũhungura matũra ma Dagoretti na Kajiado kuha mũingĩ ĩkamũnyita mbaru. Reke tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũthikĩrĩrie ũrĩa kũrathiĩ na mbere thĩinĩ wa mũcemanio ũcio. His Excellency William Samoei Arap Ruto for giving us a running mate, Bwana Kashagwa, who is a very strong running mate, who I'm sure will complement the strength of William Samoei Arap Ruto. As Kenya Kwanza, we support his choice of running mate, Kashagwa, and we are with him. We know his strength,
We have worked with him. He have worked from bottom to up. He was once a PA to Uhuru Kenyatta. He was a DEO. He became a DC. He became a member of parliament. So he's an example of bottom up. Bwana Gachagua is an example of bottom up. And we know we will complement with our deputy president and the 5th president of the Republic of Kenya. We have always said, Your Excellency, that we are the 43rd tribe of Kenya. We have several clans, but we are the 43rd tribe of Kenya with approximately 7 million Kenyans with disability. Ucio ni mubuga kwa Muro Sankok akiaria kigomano-ini kiu kiria kirarehe andu aria mari na mawathe magicamania na utongoria wa Kenya Kwanza nigetha Kenya Kwanza imerire uria igamekira igikorwo ni ikoya wathani. Hau niho tugutiriha mohoro maitu na njira nguhima ithaa riri ria thaa 4 mohoro ma na njira mahoro mangiota maya nona cihanda thaa 5 cia rucina muko na muruna wakwa gwitwo Ken Wakura kahinda akandenda gutigana gucokerwo kwa Deretire Tuma nayo na mundu gwitwo Anne wa Njohi ondumwe na Josephat Kamanya. Ni aje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Egotire mugwe wa mbara wana hito kuone bypass nyingi kodo kou gugakura gukagia goro riu nituri kanire eno ya Juja de gukuhituka riu top kia tukureheire mugunda mweru shwa uria tureta Juja phase 28 kundu guku ni kuirige wega barabara cia thiini tugatema wega na kwina mai na thitima thogora guku gwa top kia tugaga atiri ni gutinangia tondu tutinangetie nginya 645,000 only. Wari hagiri igana rimwe ugetekerio wake hau. Tucerere Roiro Greek Towers first floor kana tuhurire thimo namba 0708 000 999. Top Care ni mucio waku mwehokeku wa uigithia. Karo wa Mwaura na nini ni ngoinire rwimbo rurwa ndi muhotani na no ukihota gukorwo kihotana bara ciothe kugerera gwikira rwimbo ruru ta skiza tune ya thimu yaku na no kaundu kahuthu muno oya thimu yaku gutaririe ugwikira star 812 790 hash ucoke utume nguririkanie Inooro ni mucie wa aini othe. Gwitikira gutwarana na ithue thiini wa tafarira ino wendete ya Inooro Ruciini. Muthenya wa umuthi nitukwaria maundu megi uhoro wote tina nitukurora uhoro wa andu ethi na makiria andu ethi kuringana na maure uria makoretwo makiona maundu. Muthenya wa ira tukimura muranga thiini turaigirwe ati andu ethi mena kura milioni 8 makiringithanio na andu aria makinyitie miaka 30 guthi na iguru aria mena gicunje kana me milioni 13. Koguo nona andu aria maraikia kura ni milioni 22 no andu ethi ni milioni 8 no andu aria agima kuma miaka 35 guthi na iguru ni andu milioni 13. Hihi andu ethi ni mekuhuthirwo kana ni megukorwo makidecide githurano giki kiroka kirikire tuko tukiuria undu gituko tukiuria ni ati andu ethi metikagira kuhuthirwo niki hindi ya kwina ngui cia kana kuhuthirwo hindi ya ngui na hindi ya micemanio ya kiuteti niki mangiheo ni kuheo ite kana ni gwikirwo maundu mao ma andu ethi macio ni mutatu tukiaria muthenya wa umuthi na ndina mugendi kuma kaunti-ini ya Kiambu na kuma kaunti-ini ya Nyeri o haria hothe uri karibu sana na baito SMS ni 22 na gwambiriria na mundu uria kuria mwena wa motho ugwitwo Josephat horo wa Ruciini ruru akwa ni mwega muno yes no heho na thayo muingi yes na nyambe ngigeithie mwirori wothe uratwirorera yes andu aitura ria kwa ria Kihara ward Kiambu county
Kenya yothe na leo the mtandao-ini na ngeithie team Kamanya ndimere karibu sana guko Inooro Ruciini. Andu makwi team Kamanya. Andu majwe team Kamanya. Na Juliet Kamanya ni rarugama? Ni ndugamite MCA na kiama kia UDA guko gwitu Kihara Ward Kiamba Kiambu County. Correct. Yes. Na ira ndatumiro ni mundu gitwa Thomas wa Petanza teka farafara gaku maharia gacie power ginya Kihara uthiete guo ginya wagige ni karathondekirwo. Ni karambirie guthondekwo as of kuma iyo no ihoya rito tondu ni twari haha mwaka ucio higa by election tukirehero maragita maria mtwetaga makimunya na Jubilee yagwa iragita ikeinuka riu turahoya ihinda riri bara ko irathondekwo uma na ti horo woteti ni tuthondekerwo tondu turihaga igoti andu itu mahota gukuria itura na biashara. Asante. Urio ngetu nake ni wako makuria Nyeri County ko hana tia Ruciini. Ni kwega muno. An Wajohe. Wajohe ni ugekira wa. Ni Njohe ugekira Wajohe. Wajohe kwanyu ndiko na ndatigiririo kirugama na tigiti wa kema kia Jubilee ni ukunjira higwathire atia kana kuhana atia. Njitego An Wajohe Njoroge. Yes. Kuma kuria Nyeri County ni incoming maitwa county na jiarirwo na ngariro itura ya Kafaru kuria Kieni. Kihumura kyo kia Fafa ni kuria Muruguru. Ikoragwo iri thiini wa Nyeri town nakio kihumo kia maitu kundu gwetagwo Gikodi Mukuru-ini itura ritagwo Kaharo. Ria ndokite guku ndari kiama-ini kia Jubilee ngicoka ngionio kanyoni wa ngethe ngako kahana atia kau tiga guthe kuona ko kau no njitikirie nyambe njokerie andu a Nyeri ngatho. Correct. Tondu riria giko kiu giekikire andu a Nyeri marugamire nani. Njoroge ngukwira umuthi uyu kwi mutumia ukiraga kiroko 6 akahurira thimu akahoera ndimwe tutiwaine ona hindi yo nigetha thie gerere maundu mau mothe ndagereire na hinya na ndugame na andu itu ria kurugama ndi mundu kiumbe ni andu a Nyeri marugamire nani na mahoya kuhurira thimu cia kunyumiriria nginya umuthi uyu andu a Nyeri no marugamite nani na ndamacokeria ngatho. Kuna njira nguhira rugama independent ndugamite ndi independent na ruri rwakwa ni mutina kiruru kana mwigitio njugaga hindi andu a Nyeri ni manyitireire niyo mari mwigitio wako ona riu ndirahoya mahoya maona kura cia mweri kenda wa kanana. Okay, ni tuka hau tajira atire mureigana marenda gitiki kia umandire kuria Nyeri tukenda 9 adukenda. Okay. Haya, mundu gwetwo Kamanya. Kuria kundu gwetwo Kihara Ward. Murarugama andu igana gitura gike MCA. Turi andu mugwanja. Andu mugwanja. Hena muiretu hena mutumia. Kwa ihinda riri hatire na muiretu. Aya ni wega. Othe ni arume. Thank you. Harureke tuki uhoro wa andu ethi. Andu ethi kuratwikire mwina kura milioni 8. Kura milioni 8 tene kutungira githurano gike meharia magithurano gike kuma Januari gwatikaga atiriri andu ethi niyo maka decide githurano riu kuronekire ninge andu aria akoro miaka 35 guthi na iguru ni andu mena 60% na kuhotana githurano gia president redwo 50+1. Yes. Koguo githurano andu aria akoro na hatari mundu mwethe ni ukuingira giwoni waku kuringana ni kende mahana atia na ground irauga atia. Well undu uria ina bata ni kwamba gwitikira ati ona acio milioni 8 thini wa 21 ni 30%. Tika na bogiuga ni kanini. Niguo. Na waya turauga makiritie miaka 35 guthi na iguru. Ungiongerera tu miaka 10 urengere miaka 45 hau gugucoka na thi. Ugukora hakuhe kura 15 milioni 15 nicio ciina andu acio koguo atakiritie miaka 45. Okay. Riu ri andu anini haha ni meuko makiamua githurano giki na njira nene no na tutana kinya hau re mekwamua ni ningienda kwamba kumera mamenye nio me githurano-ini ona ngithikiria manifesto na ciama ciothe maragio horo wa andu anini youth uhoro wa wira tondu ni waingi na nio makuite maundu ma mothe koguo ni ni njui na ni tuguthi na mbere na ndereti andu anini mundu wothe munini hari ari amenye na indo igiri ararehe githurano-ini giki kura na thayu tondu future itu niyo ire feine aya turauga nini na aria maracagurwo aria angi ni magithiagite kimiaka no ithu twigwo andu anini ithu ni ithu na turahota kumenya mathina maria mundu munini enamo koguo hena bata tukona ndereti teno na andu anini mamenya. Reke nyigirie Wajohe ta njira atiriri mundu e mwithi taugo wi mwithiri siasa cia mundu mwithi irokate gwa kinya nginya ni party nominations so ndagwa njira no nirio kanyoni wa ngethe. Yes. Gwenda kwamba gucokia hau njuge ati andu ethi no to decide githurano giki uria gikumirira na tugu decide tondu aciari aitu nio makiritie miaka 35 tiguo na nio marona ruo rwitu twagite mawira
riria twi micini riria turathi dawa-ini cia kurebia riria tureruta muoyo ta Nyeri mweri iyo iri hitukite gukoretwo na cases 80 cia andu kwiruta muoyo no ni successful tiari attempted aria merutite muoyo na magatutiga ni mumenyete ni mutwiritie hire ngiriki tuci turatwiria na kwi constituency imwe Nyeri county ingiuga ina thina uria munene itagwo Mathira na andu aria muno marathirikania ni anake koguo andu ethi turiona influence nene na ndirahoya Ngai hindi yothe na ngiaria nao ndiramarithikania ngamera ngwenda turirikane ati ithui ni thutikirite kiratu giki na koguo tugithi githurana tutikambe kurakara tugiro tiri na gitumi ya guthi guthurana reke tukire kiroko tuthure atongoria magututungate aria maraigua ruo rwitu aria moi ruo rwitu na aria tukuholda accountable gacoka ngamera reke tutige kwendia utongoria witu na hinya witu besha tondu utikirio koria mundu ucio ingira gitini wanjuria kiuria kiega muno kia ni ndite mundu mwethi reke njuge ni haritu muno okorwo nduikaine ni na iguru okorwo baba wanyu nduikaine okorwo ndu ina icoka no okorwo ndu kuhuranitie na mundu munene ithui njugaga ciana cia Ngai nini ke njuge ni haritu no gwikigo mami witu anjirire wina Ngai na wina andu utike ndu gikirite maundu macio meri gutitongo kirite ucio wina Ngai na wina andu na nie ni nyonete na ngwiciria ndarikia thabari ino ni wira ngaruta na ndingenda gwikana marakara tondu andu a Nyeri ni manyitiriire na umuthi umanjitaga muiguithania wa Nyeri tondu ndirarora ngona uria twiganitie na ciama ngakena ndi independent tondu ndirahota gutwikania guti kundu itangithio muthi na guti kundu itangiaria na koguo ngaririkania andu aitu ati twarikia kwari uhoro wa ciama na maundu maya mothe turirikane Nyeri itu na haria Nyeri itu turenda kumitwara na koguo okorwo nturarora haria Nyeri itu turenda kumitwara tutingithurana na marakara Tareke Julia trade mathina maogereire no kono mara discourage andu aingi nginya kwiyumiria na kwenda kuingira oteti ni makiria andu anini na muiretu of course ithui kejuke andu anini ni tukoragwo na mathina maingi no muno airetu anini tuna mathina maingi makiria na nie ndirakuhe rugano rwakwa ona ngwici ndarikia hanike ka documentary riria ndarugamite na kiama kia Jubilee kuri andu manjirire warora iguru kana ikurukie federa tugukuhe ki tigiti de waju hedi umwe nigana meritu ogu nigana angi meritu ogu no anyita tutire besha na koguo kona atirire hihi ingetikira gwikirukia federali ni gwika atia ni nguona tigiti yu na thabari yakwa ni kuhutha tutitiha guthu ndugamite ndi mundu kiumbe no oguo ndauga na gwenda kwariria mbeu njithi na muno airetu anini ndimwire reke itwiitikie na tumenya kwe Ngai matuini na riria wathie kwi muingi no thi uri otari no thi na gitio no thi winyihitie andu ni mathikagiriria feature ya mundu mwithi na kajuka kuriwe with a specific question bukoro kandu ethinio marahuthirwo guthimesha mani ya kiuteti nio marahuthirwo hindi ya muteti arenda kuona ni icuka ciake no gwakinyiria keki kigayo gutikindu arainuka nakio arainuka tu na mathina mari arari namo niguo kira tukoretwo tukiaga kwa ihinda iraya ne ugi kana utauko wa maundu mundu na neuga wega uhoro wa kwendia kura mbeca ungikora mbeu njithi nyingi matire mawira na nikio rono na thaisto ngiuma nawe tuthie ground anywhere bururi-ini witu wa Kenya ndukwaga yuthi igana magana meri magana matatu na ni mathaa ma wira no to matire na mihango ya guthire megukumatura riu nake muteti uri utarahota kwaria andu wega ri no tarenda kwendia sera ciake arenda gutumira andu inegene ri akamacokaniriria na to ni moneka ri makiho kindu kinini nukuo riu ni megutumwo micemanio kundu guikio mahiga kundu gukugia bara na gutiagirira uko gwithia ugu mundu munini nagirira gutaukwa amenyetiriri kindu twitaga value of the vote ati ona tiga ndina kura mundu ndangiranjariria niguo koguo mundu aira uka kunjariria anjire uria arenda kunjikira nyambe menye uria akoretwo akinjikira na uria kuite na uria hana tondu na mundu agiuka na mbia na akorwo ti mundu ina utongoria thiini wake ti mundu onekete itura ni mundu ati ukindirikite na ungitongoria andu ucio ti mundu wa kuheo kura thank you muno wanjuhe tanjira atiriri mathina maria wonete matatu manene muno magiite mwana inchi na makiria mundu munini mwethi ni mariku kwina video irari mutumio mwiretu urari Naivas supermarket kugura mutu arauga abu ona mutu ni ukinyitie magana meri niguo Njoroge witu reke ngori uhoro wama andu mathina maria manene menamo ni mathina ma muhuko githurano giki kiroka thutha wa covid na covid ecenjetie muturire witu mundu werugamitie akaga kurugama gukuhengerekana njega hindi ndakwitwo ni taxi na ngiambiriria kwaria na ndereba
ngimuria biashara hana ati akijira biashara ni njuru muno na nimenyete nikitumaga mundu erute muoyo ngimuria ugo niki akijira tondu ndirehete thire wa ngari ndirehete nyumba no kiria kiranjuraga makiria ni ati ndirainũka na mugate na iria gwi ciana ciakwa kiu nikio kiratuba ndige kiu nikio aigira nyumba kuri hathire hati gwake gutinagia kuria hihi mugate na iria nicio citumaga ciana ciake imurugire riu aikarite handu akona ciana ciake hikinywa turungi na ngima nwanyite icio iratuma tumeku atige kuigua ari mundu rume na ndikwenda kulaumu behu njithi muno nundu wa kwendia kura ciao reke ngwire tukoretwo na handout mentality kaneno ya kuheo ni akamaingi muno nguga tongoria aria tukoretwo nao na undekere ni kugo ni mendaga tuikari ugu tondu riria ndathie njohi-ini no kunywa ndiranywa ngenda ki rucio rungi ngokira kiroko nyende mbeca cia kunywa muthe itiguo tondu mutongoria wina bata na andu ake uri muthure ufatire gukorwo kiuria atiri ni ati ingiteithia andu akwa maume haha mathi hau hangi tu hamwe koguo ona ithuĩ ni tuhitĩtie ithuĩ ta atongoria ta society tuhitĩtie tondu ciana citu ifara ci mitaro na tutireuria niki citumite ciana icio citu ikorwo mitaro uguo kindu kiria kirahinyiriria Wanjiku muthenya wa muthi na kiria gigutuma gukorwo na voter apathy ni mbeca mĩhuko-inĩ itu andu matire na kindu muhuko gutire ndirakwira gutire mbeca ure kwina mundu rahiana mutu na ndacemania na muthuri mukuru aranjira gwakwa ni kurarugirwo mutu wake ndu wa mundu cio rahianire mutu ndu mena ngaragu koguo chances ciona cia mundu ucio guikirio kura cio rahianire mutu ndu wa mutu mutu wa muthenya andu mena ngaragu Njoroge kegwe koguo twina thina munene na githurano giki gitigukorwo teithurano iri ingi no nguhoya andu aitu na ndimahoe ndinyihitie rekei turirikane kurora atongoria tutigacoke haha thutha wa miaka 5 ngwiciria githurano giki gituhete kanya tucenjie muturire witu na mwikire wa maundu koguo wa mbere we wona thina uria munene fiu ragia nginya mundu mwithi kana ni nyere kana ni kuguothe ni cost of living ni uritu wa muruturire rora bei ya maguta na bei ya maguta iri kwambata indo ciothe nginya thitima ni kwambata ya bata uguo reuga cost ya production ni kate ni abatira koguo maundu maya mothe turauga ni matuhuhu okorwo gwakwa gutire ndakwira taxi driver kiria kiramutura ngoro tugukorwo ndarihite thire wa ngari tugukorwo ndarihite nyumba ni iria na mugate tunishitumaga twike muthuri gwake iyo ni imwe nige thina uriku ngiwonete wi kuria kwanyu makiria we wi Kiambu no we Nyeri no ndirona ta ithuothe turagerera thina umwe tondu gutire mundu mutunyire ndumaga meri Kiambu kaimandite bururi wa mathina ni maingi na kando na ukorwo ati horo wa economy ni uhinyiriria andu aingire undu ungi tutari ni horo wa mawira umenya covid kinguki kirari kuona nona gigitucema koguo ni ingira andu magerie gwithema muno tondu kingicoka ni tugucoka handu horu riu andu kwaga mawira ni gutumite gukorwo biashara nyingi ni ciahotomirio ni covid koguo andu aria mandikitwo kona ni mafutwo mikawa-ini na andu aingi ari ni wakombori kuria andu maikaraga kana nio maroraga mamu wao na cucu wao riu ugakora thina uria andu menaguo makiria ni riu ria gwatuika ngiri iria uraguraga shopping ka wiki igiriri riu ni thiku 3 reo kuona muire tutocia kiugambu reo kuona andu makenjia kuga matikunywa iria riu mekunywa turungi na matirenda na kuruga tondu na maguta matireka atia gas ndiragurika makuruga na makuria stiragurika undu ungi riu twina thina naguo niguo thina uria munene ni uhoro wa njohi na ndawa cia kurefia icio ni ihotometie mbeu njithi na njira nene tondu riu no gikorwo wina wira ni ukwaga andu akuhe wira ni ukumuhe umuthi rucio karemwo guka ona wamuriha turi wamuriha ni twakarita na tuoroko rucini na riu hau ni ho riu ndiretikania na Wanjuhi horo wa ugaruruku taru riu riu tukiaria na ti siasa andu marahura ati tona hingo ya campaign kwina andu tani na atongoria nginjui mena wendi wa bururi na andu tukiaria horo wa haria turagia horo wa bottom up kiama-ini gitu kia UDA ni kugeria kwarahura maundu kuma nathi turehe ugaruruku nigetha miaka 5 igiuka tutikana coke haha ringi ati nturaria horo wa mutu na ciringi 50 na igana rimwe hingo ya campaign ni ingienda gukinya hindi miaka yo eroka twetana mucemanio ni turaga andu mema wira-ini wakinya ni hindi ya campaign ni ndita kamanya ndiracokanĩria turia ndina tuo tunini na turia wanyongerera na kang'ethe no ri ungi ni andu aria cia team kamanya maroka kuhe mbea cia campaign tondu andu mesawa na marenda utongoria mwe na mena kindu muhuko matige gukorwo magikwo kindu twitaga short changing na andu mateithike ni undu wa utongoria mwega kinjuke kwa kunyiri mundu wikaraga majengo mundu wikaraga king'ong'o mundu wikaraga nginya witemere Blue Valley gwetwa Blue Valley guothe Nyeri town na ngithii kinya na kuria kuruta ta mairo kuria thaya
mathina maria mangi maratiga ruhoro kurituhirwo ni uturo kwaga mawira na ndawa cia kulevya ni mathina mariko mangi wonete ku mwena ucio wa Nyeri makiri kuri andu ethi kuri andu ethi ogwo kwa gwetu ni horo wa wira twakite wira na njitikiria njugi ati o wafici mundu wothe muthuri ena kanya ga gucenjia muturire wa andu aria tungataga gukuhengerekana njega na gitigi kia maitu wa county kana kia women representative kwi kigina kiheanagwo gitagwo ngaf kana National Government Affirmative Action Fund. Correct. Mbeca ici korwo twacihuthira wega tundu cibataire nyonaga andu aingi makigura hema naiti na ni wega kugura hema naiti no ndu ria ndirera atimia ngera mbeu njithi na ngera nginya thuri ni ati no tuhuthire mbeca ici na tucihuthire wega na ciambararie maisha ma andu aitu gukuhengerekana njega na ngurubu njemanitie nao itagwo Kabadhayo. Kabadhayo ni ngurubu ya atimia na mokire hamwe tondu mona mathira ikikatia ikigayukana makiuga maguka hamwe mahunjie thayo no marikia kuhunjia thayo atimia ici ngikwira kigina kiria maigite kiria marakomba amwe ni ahuri ya biashara makahota kuonjorithia mbeca icio ni thiete ngurubu kundu gitagwo Endarasha ngakora thuri mokite hamwe mararithia ng'ondu ici ni biashara tungika twikuri gathimo kuro-ini ngakora ngurubu ya atimia mara bake cake tari kurari na kugwirwo kwa Women's Guild gutiri kanitha itararugaga keki cirugagwo nia nwanyita koguo korwo twahuthira kigina giki kiheanagwo titiga kugura hema no twarikia kugura hema naiti twiki undu ngita turithie njuki tari mbeu njithi tungiambiriria kurithia njuki na njuki itibataraga wikare hau ucirore ni ucige ucitige fata cina mai by the way itigo koguo korwo twarithia kindu ta njuki na twambiririe ku process uki no na demand ya ukiri iguru no wambararia andu aku kuma haria makoragwo wa mabataria handu iguru onokorwo tindaga tauni tuge hihi uri beba kana tindaga tauni koragwo ri mekanika ndugiretio gwika kaundu kangi kamwe naguo ndiroria tungiongerera atia mbeca thini wa mihuko itu ngwiraga ni nyumite Kabaru na ni wiro athiru na hindu ingi ndakwirie ni rukoragwo na thamaki citagwo trout na thamaki ino ni koragwo gateru aca tiko gateru ni kariko gateru ni mad fish ko ndirahite na trout ni hana atia trout ni ya fresh water ni ya ruwi ni rigoro muno na thamaki yo korwo twa mikuria korwo ngurubu citu ciambiriria kurithia thamaki yo itura ritu no gucenjere gicenje njiraga atimia gwitu korwo twauranga mwici tururagia maguru na ngunia tuturagia ng'ongo korwo twaciaura twike undu ungi gituhe mbeca nyingaingi nderetwo na iria ria thathaite na tutiekaga zero grazing twatwaraga ng'ombe githaka tukanyitana itura tukarithia ng'ombe iriko ng'ombe icio githaka na iria ritu ni very unique iria ria Kabaru for instance ugithimo kurwe-ini na ni njiguaga ruo muno ngoro ya irigu irauma 50 nwanyita koguo korwo twambiriria ku process marigu maya tukendagia mari clips nitugukinyukia ikinya usia kwendia ri irigu na mukaho kwendia nduri uri ona majira kati rimwe ndimatwaraga marigu maya thoko ngona hatiri fata wa kwendia marigu mau kama heana ugatiga no korwo ndukwendia ndungicoka na rino uritigire hau tundu thogora wa nduthi kuma thoko gucoka mucii ni hathara kabori heane mwienderio kioe no ino niyo thahabu itu etigo no ninge twina thina ungi wa mai kuria warazo jet Kabaru iyo ni Kabaru wotu na dire mai no ri ukaba ku gukira kundu gwitagwo Endarasha kundu mendagirio mai na marogo kuria gwa Kenyaite kwa giga wa Kenyaite na njiri ndimugeithie muno yes nwanyita koguo na mutongoria wothe muthure ona ni ndita woman representative ni hetu hinya ni andu aitu guthii kumatha ngarehe indo gwitu koguo ndifatire kuga ati ni the woman representative de maitu wa county koguo ndio horo wa mai koguo na njira nguhiri ona kama nyana ngwicira nirathikiriria wa Njohera ugari neti andu ethi ni murabatara gukuruhanio no tongoria na mukorwo mwiharia indo iragairwo na mukorwo mwiharia mukamenya iragayo ati nigetha ona mugakegaya rucio na to ukuruhanio iro ko twe thiini biu tondu nduri hindi tungiuga ati twi githurano-ini giki gia gubanga uria thirikari ikugaya indo miaka 5 gia gubanga thirikari uria gutungata bururi miaka 5 na ni ithu turoka gutungatwo no turi eroreri nikiona githurano giathira andu moragira twagirire ukorwo twi ho tha ici nikio ni mundu tani ndirutire nigetha ndi haria thiini ri nigukorwo ndi mugambo wa mbeu riku njithi ogo ni ta gwitu Kiambu County ni tuwe tha ici gwira national government na county government Kiambu County nirenda nirabatara mawatho megukiria miturire ya andu mawatho megukiria biashara cia andu
matho me guteithia kurora maundu mau turaguo horo wa njohi horo wa thibitari ni uru muno tuiguaga ati thirikari uraingira thibitari ugatumwo kagure ndawa private utire kindu kimbia gukira thirikari utire mundu wi mbeca gukira thirikari correct kira tutari ni mibango koguo andu anini twere tukorwo twi thiini tuingirite hona nikio rimwe na ndakaraga ni cia mataici uraigua cia Jubilee kuma mundu toyo kanya angethanire na andu akwao aheo tigiti kana umwo no rire ikario nyumba uguo handu boardroom atero herera mekunengera urio ngiri oni maundu marehaga kiria mahinyagiririe mbeu njithi tondu aka niko karari kahinda gake ambi angethanire na muingi hindi ya nomination ni teithagia muno to muone kumenya atiri andu aya ari matinda makiuga ni akwa ni team Kamanya kana ni team Wanjoheri ni akwa na ni mane maretikia thabari ro no tuthie na turikie koguo na ciama ni cikwendo imenyerere muno to ni ciroraga iroto cia andu ni irahinyiriria atongoria tondu muteti ni mutongoria mundu rahota gukira akariria andu atano andu 10 na makamuiguaria na makona tungigera gacira kau mundu ndaratete na ndarate ciana citu ri ena kioneki thiini wake tarekeri tukihoro wa wira wanyu tondu ni muracario na nyino muracario iturwa mutongoria ekaga uri andu marenda kana uri ni ukaga na idea akoni andu tukugera gacira gaka mutongoria wa mbere no nginya uthikiriria andu aku tari uri ndirathigikiraga matuna no ndirathigimenya kama thina maitu koguo no nginya uthikiriria andu aku no uri mutongoria no nginya uheane gacira umere atiriri ona kari na ruo ona kari gaceke reke tugere haha turorete haria turari ngukuhengerekano njega mwaka wa 2015 ndambiririe program ya mentorship witu kafaru na 2015 okay na ndamiambiririe ni kuona ciana itagwo Kabaru primary school primary school itagwo Kabaru primary school gutu twakite ginya library tuhetwo besha ni Safaricom okay na tugekira ICT center okay no muthe wa aciari marora haria twari aciari muthe manjiraga na niwonete kuraihu no twikarire hamwe tukiuga riko ni mahiga maigana matatu no ngeheria rimwe nyungu ndengihagirika wira koguo o guga mutongoria no nginya thikiriria andu ake aigue mathina mao ni mariku no uri mutongoria makwihokete ati ni ukumonereria gacira umarute haha umatware haria hangi na ndungitwarithia andu ri wiki no nginya ukorwo tucitaga ituge iri irakuonereria njira irakwira haha niho gacira kari ubatire gwika atia kugera tongoria no nginya umatongoria monie okay haha niho turenda gukinya tuguthio no nyitanire nao na ngwiciria nikio gukoragwo na kindu gitagwo public participation tondu andu othe ni mabatire gwika atia guchangira haria murenda gukinya koguo undu cio wi bata muno na njuge gwenda tumenye gutire hindi county ngiruta wira iri wiki kana national government ngiruta wira iri wiki na nie ngwariririe uhoro wa Nyeri county no nginya turore governor ari uri ogathuro senate uri ogathuro woman rep uri ogathuro MC uri ogathuro na MP uri ogathuro andu ayo othe no nginya turutithanie wira hamwe na turarutithania wira hamwe niki nigetha Nyeri itu ikure ni ndathi national assembly senate nake athie senate amathire county na ni mathire county cicemanirie ku county ini tuyuri okorwo turenda kurehe mai kurehera andu aitu mai ukumathaku twacemania metha-ini andu aitu magekate na no nyende umundu witu thire kwenda gwitu guthire tuige andu aitu mbere thank you tondu